Kublai api baro akibat pet yakin ko kubor jongi upet ngo cable news. Kimat makong san jong ko kubor mentah kata yau kilong. Yata kiri shampang nakaleng kiri halor kejeng kala kesun beneng. Persajur ke KHADC kli no sensyar bat seng bhalang ban pentrekam ya ke UCC ha Meghalaya. Lum jingalang ke Regional Committee West Khasi Hills kwa ki khandai tali kishnong ban hap no sha Assam. Mi kejing akan at ki arkan hun hala imkra syawang ding ka kali pulen. Ut kinong de ban nong thiet ba kiodor ki chur ki jep. Syajit khandai ngut kinong yelek kai sports ban pentbet haka kamele kai. Bat kat ba kinong bam ki thiet rem yu ujur kinong repan kinang hiram. Kireu shampang bat kireu start nakaleng kiri hakas ngi palai kilawanya shembanta hakas ngi sedang jongka conclave jongka G20 summit kabala long hanong ba shilong halor kapang nature solves a new framework for a sustainable future banya tai ba ya phaliu chingmut hakabia dai ba kajingkala kajinglong kasun beneng. Ya kejing elang Lepedu Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma Kum Kongsan rengkat kejing dan lang kinong mikmat negeri Mexico, Sri Lanka, Kenya, France, Nepal, USA, Bangladesh, Italy, Germany, South Africa, Brazil, Maldives, Rome, naka United Nations, World Economic Forum bat kubai. Bat kini kiletai sani bat penpau kejing sokya hakbaidai bat kejing kala hakejing long jengman kasun beneng. Bat penpau kejing dan kam ban syem yakilat kilenti ban le AA banyada bat ban penne kamariang. Habakran kejing yalang Konrad Kongkal Sangma uloong baleng ba kanegerensan kaban penken mau kipat ba kejing kala hakejing long jengman kasun beneng kalong kabasisha. Bat kelaja mentah hakmat jong baro. Uloong bakipat ba ke Meghalaya kidan kejing edai ke bejan bah bat kamariang bat kilong ke belakar kuru ban yo ke Mei Mariang kebadan lai paujat kejing pala bat gidang ri bat sumar haduk mentai ke Mei Mariang. Konrad Kongkal Sangma uli tu baleng ba ke Center of Excellence Project on penurlong mana ke snem me kejing kenduk lang bat ban ailat kipat ba bakene selok bat etai halor kimat ke bedai bat kejing kelah kejing long jengman kesun meneng bat kibai kimat kibakta ke Mariang. Uloong da kabai trailang onla bandan kelenti jong kalawai kabadan jingkermen kabag jing start jong kamariang kan betin lenti bat kabor jong jing trailang kan yarap banla ban jam syakmat. Until and unless we are able to give alternatives to livelihood, until unless we cannot create parallel economies and systems, it is difficult and sometimes unfair for us to expect that people will switch in matter of a day. Now we had 2014 when the NGT came and they banned the unscientific mining that was going on in Meghalaya. Now this mining has been going on for 200 years by the people in that exact same way. May not be the best and the safest for the people, but that is what was happening. And suddenly in 2014, you just come in and you say, well, this is illegal. There are lakhs of families that are dependent on this particular livelihood program. Now, I'm not trying to justify whether it's right or wrong. I'm just trying to give you a scenario. And I would presume and I would expect, and I would have looked at it from this way, that you need to allow the system to change. You need to give that option and that space for people to shift or transit into whatever is better. And hence, at the end of the day, while we look at this, and I hope this dialogue will look into that aspect, that we need to realize the reality of things, we need to keep the mindset, we need to realize that people's mindset is very important and how we're going to work through that mindset, and we need to realize that it has to be a transition that we're going to do. We can't expect things to change overnight. And that's the kind of dialogue that I hope that will take place, realizing the facts, realizing the realities, not just of Meghalaya, of the globe and of India and of Northeast as a whole. And while you do that, how do we transit into an economy that is going to be much more sustainable, not just simply give an order tomorrow and say, well, these things have to change and you cannot do this from today. And of course, India has been very aggressive and so has Meghalaya been. Sometimes the target of putting our GDP in front really sometimes blurs the other issues that are there. And therefore,
as was mentioned by the Joint Secretary, that's important for us to look at it from all the angles. Can we continue to have our GDP growth the way we would want it? Can we continue to have the consumption, but at the same time, can we balance it out and push it with green economics? Can we push it with entrepreneurship that is more focused on green technology? For example, we are at a very, very crucial stage, I want to share with all of you, where as a government for many, many years, we have faced a huge problem with power and electricity. Even now, today, we face that problem. And every time we sit and discuss this as a cabinet and as with officials, the big question mark in front of me is that we have huge deposits of coal. So why don't we start a thermal plant so that I can resolve this issue once and for all in the next 2 years? Or do I go with a decision where I say, well, let us see how we can balance it out and maybe focus on solar energy and other forms that are there, which may not be as stable as a thermal plant. But, we have the entire issue of carbon emission and this entire technology shifting from coal-based thermal plants into greener energy. And hence, even decisions like these for a government at these crossroads that we are in are very, very important. And these are the decisions that we need to take at every level. So it's not just the government, even as individuals, you take those decisions at your own personal level, at the family level, at the community level. And hence, I think what is important is that we need to face the reality, we need to realize that this is real, it's happening. We need to realize that there are challenges where we need to balance between the livelihood that we need to create, because economics is important. But at the same time, while the economics is being created, how do we balance it out with green and sustainable energy, technology, designs, and policies that we need to create? So that's really where we are, and I hope that the deliberations will help us. Because let's be very clear, we cannot ignore the other aspects also. Dakajing temu banyale banrat dengkong ya kajing jelai udrok sa kejela ke sarkar jela kala thau ya ke advisory board ban pentre kampura ya ka prevention of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances PIT NDPS Act syajar kendaspa prapopra ban tek lakam ya kajing dedrok ha kejela. Menteri Ketenat Social Welfare Kejela Meghalaya uba apoleng do habai kran bagi nong patai kubor. Ulaong ba kesorkar jela keladat bantung ya ke advisory board keban kliat dunong bishar bala syongtan Justice Shivaji Pandey. Rengkat bat arngut kidkot ke bedi senior advocate uba Endi Chulai bat ke Sereng Yanggi. Banaduk kesimbaar jeng katayo la Penteri Kampura ke Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances PIT NDPS Act syajar kendai spa prabupra ha kejela. Uba poleng do uloong ba kenekaan kalong kebaklan bantek lakam ya kakam dedrak sa kejela kumbala kedausai haga klos basipau jo keneka act kabalong kum kawei ni gijaka kabau drugs ujelai bha kibadie bat kibapendan kam uloong ba kedau ba ban pentrei kam mekaan kebaklan kedai namar bakaan kebamenchua ka NDPS Act syajar kendai spa prapusan kedan bun kijingduna bat kamla bantek lakam ne perking bha ya ginong de drugs. Uba poleng do ulong bagenekaan kan penkup bore kejela ban kem gibrio hadu andru benai bat ban penjelan sahendru benai tada gide gibrio gibamlien ban kayi nede drugs bean ndayan hab ban yo ekjing menjur na ke advisory board ulong bag sarkar jela kan donnya ke bor ban set yo uno nong de drugs nadu lai benai hadu arsenam bat uno basya kem lengba keneka kenon an bat sya plat no na kejing petha jong ka advisory board onla banca kem biang bat banca set biang la raja bakadon kanu ka jing ujor persya yau. There were several loopholes in the act, as all of you are aware, and some of these major loopholes also facilitated violators to circumvent the act and therefore render it ineffective. So after the series of meetings organized at my initiative,
I'm now happy to inform you that after 2 meetings with the Deputy CM in charge, Home Police, and senior police officials, we have now been able to invoke a more severe act known as the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1988. This Act of 1988 is more severe, more effective, and Meghalaya being identified under clause 10 of this act as one of the vulnerable areas. Briefly, what this act says is that we have to constitute an advisory board. An advisory board acts like a court of appeal, where any detainee, if he feels that he has been wrongly confined or detained, he can make an appeal before the advisory board. We have notified a 3-member advisory board comprising of, as per copies circulated to you, Honorable Mr. Justice Retired Shivaji Pandey, Chairman, then Mr. N.D. Chulai, Senior Advocate, High Court of Meghalaya, as member, and Mr. Shering Yangi, Senior Advocate, High Court of Meghalaya, as member. So, there have always been complaints that repeat offenders, people who keep getting in and out of either police stations or jails and keep going back to drug trafficking. This act takes care of such cases because it empowers the state to detain such persons for a period of not less than 3 months without the advisory board extending up to 6 months. However, if the case is to be, if the detention has to cross 6 months, then the matter comes under the advisory board for its consideration. Any person who has been detained under this order and then is released on the advice of the advisory board is also liable to be re-arrested and detained in case of fresh cases being filed against such persons. These detainees are liable to be transferred from place to place within the state or outside the state as well. Now, we waited for and got the confirmation of Honorable Mr. Justice Retired Shivaji Pandey, and on the day that he gave his consent, because you would need somebody of that stature, a retired High Court judge, to agree to be chairman, that then you can fill up and constitute the board. It could have been a 1-member board, but then to ensure and reiterate our commitment to human rights protection, we made it a 3-member board. Ka Khasi Hills Autonomous District Council ringkat bat ki klik nong sensyar lambat ki seng bhalang hagasi palang jong katayo dakawai ka sur ki lashim ya ka rai ban persyajur ban pentrekam ya ka uniform civil code ha ka jella. Ya kania karai ban persya ekajeng pentrekam ya ke Uniform Civil Code UCC hagajella. Ashim hagajingalang kabalalum dau Chief Executive Member ka KHADC ba penyat sing CM. Ya kabalawan manishim benta di MDC ki CM kirang ba asnong bat kinong yalam seng bhalang. Baneta hilor kajing temu ban pentrekam ya ke UCC hagari India barok kawai.
Deputy Chief Executive Member ka KHADC wa pensngan NCM. Ulong balada pentrekam ya ka UCC kan kata ajur ya kiriti gidostur tenrai ka kendau ka siap ka jinglong tenrai bat kinyam boper. Kumta day ban persya ajur ban pentrekam ya ka UCC ha ka jela Meghalaya berkawai. Kinong yalam seng bhalang kilaong baga sarkar pedang ka kwa ban pentrekam jubor ya ka UCC hagari. Bat day ban persya ajur ya kania. Namar bagi riulum kidon ya lagi riti dustur tenrai bat kini baro ken sa syaat telep no aha ka UCC. Bat wat ki district council ru ken syaak ta ajur. Kila ajing mut ru bagani ka jingyalang kadai ban penmi tang ya kawe gesur bat ban pa kawe gejing tho syaka law commission jogari. Ban penpawe ka jing persya ban pentrekam ya ka UCC ha Meghalaya. Nalor kania la ajing mut ru igi district council gejala bagi day ban yang renti lang kawai ban persya ika UCC. Baga day ban don ru gejing lum ya gejing elang jong bro shpautli gi district council ke badan hagat hanch telam ini ban shimlang ya karai ban persya ajur ya gejing pentrekam ya ka UCC. La ban ong bagani gejing lum jingelang ga KHADC kadai hadien bahagini kendiat sengi ke belalek no. La menjur daga resolution hak yang dorbar ban persya ajur ban pentrekam ya ka UCC ha Meghalaya. Ngan suong ba ka puat prestige kelah hiatma da kabuah ngelak ong dari suroi. Hani ka sekar ndi am tak hiatma ini dia. De ko kom de ka puat ka daw ngi yadan keju kanong kam bat kumba open screen ur ba pian ngi ong ba. Nilai iru ka statement na kaliang menteri ramba sekar jala inget ba kita kin rupungut kiba pat ba wa pensyong ki ko sekretariat ngatrai kin siam lang keju besar ban yada na pene isa lada kim sim ya karai ramba ngi ba ini ki an bawan na ko Delhi busien kemdei kijing ada ini kemdei kijing mentoy ini kemdei ilong penban kita kijing nyurot paton badan ya kristi dostor jumi nginang don ya kalanti ba ang panpan mat petrikam kael nginang don ya kalanti ang bar itono atin pati hindai kuma kalong tang tilong pongpong gitu tempat dan contoh sarkar nanti ko namba nanti tidak hata ka dor kita berkom pakat dan ni so ai publik terbang kanton ke isi semua kala belum langkung ni na kaliang jumi ki pun sang balang ba fair dan boy ke juga so tata kalong ba ngi ong em ya kene ka an khala ba ka sekarang dia katmu ban kebom pengut jubor apo cuma beri tidak bat po cuma jelah apo kimut ban pentrikam ya uniform civil code jingkeli ka bangibo ningkong do uniform civil code whose code ka code jong do kimut pentrikam makata kam sapaulut ki agenda jong ka parliament jong central government tak bajing trilang ka state government nomor ba ni sutho ya jing don kam ya jing personal loss jong jai beri fair for India. Kata ke jinge ke bagi tengku ada personal level and personal law ka jong ke mainland India ngasngo kata di subject jong ke mainland India kam di subject jong. Namar ni kum ke jai beri hunyo tra bro wat happening ka diversity ke bangi dan ni imsuk imsai kam dan kono conflict of personal law ka bagi dai ha ke jai beri jong. Tingimla aban sim nimla abakum ke jai beri nimla aban kitram ya ka problem jong kita beri ke bagi tengku ke mainland India. Kalau orang tahu nimla aban pedian ya kata ka uniform civil code bukan terikam solon sar po kani ka beri nyutra namar lada ngia haidin sekipor ki ba kamun chwa ba nilong nong India da jing khonyo kamdai bang ilalong pura kumpinong India ro hodum ta lada ngi keren constitutionally ngim palong pura namar ngim sim la sai ya kan instrument emerger kam simdan kata ka abolition private force ha be ya ka khasi state jilajungi kawamot ka private pol sangiro kadang em lada kalong sakum noro kamot ke instrumen om merja rung ngim patsai tagamot ngidang dei ke berdi ko balong lailoi bat lamar ba kadang jing tuko aka constitution ya ka ba ka sokal ndia kam simlo burong kalapan kenya ka instrumen maksud ya ka kendon jong anek settlement kalapan kenya ka stamp sale agreement mentang lamut ban pen kenya saya ka para 3 jong ka district council para 3 1 2 ka bakran ni ka klaw ka batap ka khendo ka siap ka HIG ka keren ya ka social custom ya ka inheritance but ya ka marriage and divorce kata kalau ada don upah ke schedule ya kata arung mentah kimut bansu tablot baik ada kata uniform civil code klam pat ya kata constitutional provision ke access ka enabling provision kepada schedule ke access ya ka ju subject matter ke klam pat tagamot kanusin ngindang hamat ya kata gejing syasyat da kiboran jong sarkar India kani iladang ada pet yang tu draft jong uniform civil code kaong banwara ita ka national integration rengangi kani ka full assimilation
ban pendujat sendon ki red pai ban pendujat sendon ni jelong kapang ha ka personal loss jong ki red pai ha ka personal loss ka baya ki kum kerti ke distro kani ka forceful assimilation kam dai intention bejong sarkar ban wara ya ta integration by consensus ndrei kadai ban su pendujat sendon bangin long wait kawai ka poi yang hata ka ju jingkali la de piong uniform civil code kamut host code ta kamut ni kum kasang nin persya ba yang ni uniform civil code bat ni kerana lu bagi district council kin la ban lum om tang ya kini kelai tili district council di hopefully district council bedan nalis ki bade ki red pat khnang ba ngila ban ai one common voice ba kum ka jai ban riu red pat ke bang ngila itu ini ka constitution jo di India bang ide kita ki ba kerpang habang yong kerpang kamut ngilong kerpang personal loss nim dai ban kala di kata ladang yong idon ka separate identity jungi ka dai ka personal loss ke jungi kabaya kum kerti ke dustur ke jungi naduk men baren kamut lada pipas ke sisi pi pentre kami ke sisi kamut pure ya kariti ke dustur jungi bat lada la kot kariti ke dustur kamut ke jinglong ka identity jungi ke jinglong kerpang jungi ko akut lang hantai Kalong ba ka UCC kamut yu ka UCC kamut ka jing yu rat bat ka jing pencegut no ya bat ka jing bujeli ya kiriti ke dustur kadi ka jing penduk pendam ya kumba 20% jong ki bor hapo jong ka 6 schedule kadi ka violation ya ka federal structure jong ka concern nong kari India bat kumba ong ki nong keren ki man khmat kalong self contradict hapo ka concern nong kari India hot dadangin phai sha ka directive principle ka we ka article ka ong bandon UCC la da phai sha ka article 44 ka ong ta la da phai sha ka article 244 clause 2 pat ka ong da kamoi la da phai sha ka 6 schedule pat kalong da kamoi tingi dei busung tho hi kalong ba lada ka one ka UCC kanom dei ka ka ban shuwan hakata ka dur ka bomdan jingta ya ki jep ndru ki bofer pan ikiniam ki bofer pitang shuwan ra ya ka UCC kala contradict ya ka article arku san arku ndru jong ki religious affair but kala kta ru ya ki wiki dolir lani ya ka historical background ya constitutional background ki bamangi kum ka jep ndru ngi lasno sha ka India ti nakaliang jong ka jep ndru no trip ka bangi kwa ban appeal kalong ba ngi ban uniformly oppose ya ka UCC but ngi kentu ya ki dis council kum ka jente hill bar ka goro hill ru ba kinesno tilang ban oppose ya kane but kum chu ru kum ka jala makliang ngi kentu ya ka government hapo jong ke jingalam jong so konrat ba unshim ya kane ka leadership ke jong u ya ka ban continue nang ni khmat ba ka state government ru ka di ban oppose ya kane ka UCC mabuli ngi kwa bano iba ka mekhlia barok away nadu ka state government hadu ki ADC hadu ki traditional institution but ki NGO but ru ki religious institution you don't come and pha tang away ka sur but kata ka sur ka di ban long ba ngingim tre ya ka UCC but lada jia ba ka sarkar ka forcefully impose ya ka UCC ya persya ya ka will persya ya consent jong ka jela ya ka tang trai na ka liang jong ki nong elam ki banas khmak jongi kin sakhot but kin sa cross ya ka bridge at the right time ya ka bangi diban cross bat kata ka let's say kan one hadin ki jong ka jing ya flu jong mutwa ndrai ka duty ki jongi menta ka long bangin pha sya ka Law Commission of India ka 22nd Law Commission of India ban ay ta ka view jongi ka long bangin bangi oppose ya ka UCC but hadin kata na trangin sa pet ya ka iba ban ka bagi persya horkit horda ya ka jing temu jong ka sarkar India ban pentri kam ne ban nya syakman ka jede ba ka uniform civil code ka jing kendu lang jongi menta ka singi kolong ba ki nongren ki ba syai ki bagi persya ya ka ne ka UCC bagi sebenat ban kalian bano unanimously gidon kan ni ka nongren ka baskem kata kolong shwa ka jingwan jong British ni ki dustur ki jongi ka yar pateng ka jongi ka simkur simjai ka jongi ka khandeu ka siap ka jongi ki lum ki ma ka ki khaw betab kene ka kum sanchar jongi ka jinglong trai ka jongi but kiriti dustur baro ha ka por British what ka por British ka bakolong so powerful ka sarkar British kamla ban kasta i ki territories ki jongi kamla ban pendu ya ki dustur ya ki custom ki jongi but hadin ka jingleng o British ru
Nagalang ihima kasi ningkong lay pitip ha ibu sundon nag standstill agreement. Hakabahat ko po yung tangka ba defense, currency, communication berkiwi-kiwi gendai jongka Indian Dominion. Henry hadin baka jinya soy ya instrument of accession. But annex agreement haki kondon jongka jinya soy. Ngira kren shy. Kalau betap kendau ka siap berkiwi-kiwi di banong kijongi. Wat ka bisharu. Nang ta ni ong kumno bawat lada kadon kan ka ain jongka Indian Dominion. Lane jongka Assam du port state. Ban ai bor yang ni bangin modify ngin exam. Ya kinu ki ain state ne central. Ki bo me dei bat ni ki bakta ka dustur ka jongi. Historically ni yang katakan murim bom dei ban kata ya ki dustur ka jongi. Constitutionally ka article ars pa so ar. Ka kranisha ba ka administration ki dei bat ki tribal area. Kadiban long baik kat kumki provision juga sik sidel. Hoi ni susi badin ka amendment ya ka sik sidel ngila so bor kenja ndai ni no mekran hani kata. Handai ban wan ra ya ka UCC kalong persya historically constitutionally bad kum juru kat kum ka custom ka jog. Yes, very much when we say habangi ong uniform civil code nga try disuto. Tanang tadaw ngim kwa daleri ko. Kabangi kersan ndai tang through the constitutional provision. Ngi kerjaan do daga historical but angkat kidulir dukat ibang edon agapor bangyeso bag Indian Dominion but nakata ngi yang teli nakaliang kedor basnong kabri hunyutra but ngi ai ka kerjaan sispa ya ka jing simti jong ka dis council banyak sakmat but ka jing teli kalong kabor. But kalau ke AA ke basmutan ada kumbaha haga ni kasih minta pedeng ni kejing yalang lawan lot kisam lang rang ba ni kiseng halang bapher bani phliu jung lot lang ni but ngila sim ka wai karai bangit persya be ya ka UCC but hapo ka praterik nalor ka A ka ba ka KCDC kala pangkre ban pha saka central government saka law department ngin nang ai ki jengmut nakaliang jong kiseng bahalang di bapher nakaliang jongi but ngi I ha jing start jong ka council ya ki benta baka penyasno syo ban penklan syo ya ka ne ka memorandum ka bak kin pha shatai ti naka liam jongi ngi sngo ba ngi kwa ban penpau marha mainland India hi kibabon kimtip ikta ki EDCs ki jongni kibabon ki MP po parliament kimtip mar baleng ang kata don tang shipho to ki EDCs but kita shipho to ki EDCs ki don ruk tang hangne hakithan lami ni jongni hanot is ti kan long ka ek ka basutang na ngira karpa da ya ka KHDC bakan long kanong lam lenti kanong tebe syarak hakmat ladala ban wanra lang ikini ki spotli ki EDC ban ya persya ya kani kajin tmu jong ka sarkar India ban try kam no ya ka UCC habaro kawi kari India Usembut Menteri Rangba Kajala uba sniaw bhalang dhar hakas ni palay jong katayaw ulong batang syudap ya ka New Shillong Township kan penduna ya ka jing kapnya ba jing dhengkali hakanong ba Shillong hadu sanpo nakasispa. Usembut Menteri Rangba Kajala uba sniaw bhalang dhar habai keren bikinong patai kubor ulong ba kajing kapnya ba kajing dhengkali kelanang jor ka banang mi kisngi kumta kat ba ompatla bansna ya ka New Shillong Township on ompatla banweng ya ka jing dhengkali hakanong ba Ulong bakum usembut Menteri Rangba Kajala rengkat bat Menteri Rangba kle shemekarai ban peniat chakmat ke smart city hagani Shillong Township bat chisin baladap ekane kan weng hadu sanpho nak shispa ekajing kapnya bat kajing dhengkali ubas nyaw balang dhar ulong baga kam menta kalia chakmat nak benta ban shnai ke surok 4 lane na mau pedang shadu ding paso bat ke sarkar kanyale ban penyok pisa sa shispa sanpho klur tengka na katanat dona
na kebenta baniok penyaso ebrok kisurok kebadan hakeleng jong kenong ba Shillong. Uli itu ba kejing jerong jong kesurok bancinai kesurok 4 lane kan long tanggung balai kilometer AA. Henry hasilin ter jong kesurok kebakat ar kilometer on cinai kesurok 2 lane balamang sispa kandai pau klur tengka bancinai ke 4 lane. Bala aipor kontraktor bancina pendep ini kesurok hapo ubenai leber jong kesnem banwan. You see, until and unless we are able to bring this many of us to the new township, this problem will keep arising. So that's why I take a decision, me and CM, to move to the smart city, to new township immediately as possible. Once that done, I'm telling you 50% condition will be free from here. Now from Padang toll gate, 4 lane is already started. You didn't see anything, full swing, and I'm going to get another 150 crore from Divine to get connected all in all new Shillong land. I think sure I'll get 150 crore from donor to give road to all the land which has not been connected within the all new Shillong. So with that, I'm believing very smooth for traffic. Kamu No, not that. I'm talking about within the government first. And this so it's already there. Even recently we had widened 12 kilometers from Wolva, and now we are yet to go for the second phase from Mopdang to 10% portion. And after that, if we reach quiet, time will come, like widen, no issue. 190 crore. We already instruct the conductor to complete at earliest. The total length on kat kilometer. Those are rough because during accident you may plus minus, it may be about 12. Kani pro kat kadai 4 lane. No. The 4 lane may be between 2.5 to 3, and the rest is 2 lane. But with paved shoulder, cycle track, everything is as per model, new model system. Ha kabayday bagajing dahang kali kanong ba Shillong. Uba senyaw balang dhar ulong bagi sorkar kala persang ban perking da kumne kumtai. Hendrai kali op pediang iki babon gijing ujor bat kani kamat kalong kabae bha. Ulong baman la kapor la persang manwat kilat klenti banweng ya kani gijing hendrai amshim lala satya banweng khamtam habaman la kasngi kimi gi kali thamai haki surok. Ulong bula dat betha ya ka deputy commissioner bagan pet iki jaka na kabenta ki bos saw bagini ban kentiu bat penhiar ginong song bos. Bat kani ka kam garang ya cekmat namar kamlong kabayaha bagi bos saw kin chusange aki surok kat bakimon. Nalor kani ulong bagi bor kibadi khmi kum ki enforcement kin sakmi benya ekjing kamai bean ki arshaka. Namar omdan mano menuru ki bala banyat na kamai heki surok klem dadan ki kot kisla ki babyang. You see, this one actually not linked directly from me. There is a committee headed by Home Minister or home something, because traffic is regulated by the Home Minister, by the Home Department. So there is some other line department also. So they try to regulate from time to time, frankly speaking, but there is no perfect solution to all these solutions. So because with the increase of vehicle every day, and simply say impose odd event because we receive complaint and this is the duty of the deputy commissioner. So it seems all these things about this traffic, so they are still on the job between the Home Department, especially with the district administration. I received some complaint who I referred to DC. What it is at that meeting. Uba senyaw balang dhar uba kemi iru ya ketenat penroisor ulong ba umpat kwa ban keren AA ya mentah ha kabedai bat kejingtian bisyar ke yang syari halor kamat temmetor. Ulong bag sorkar klekren bonsian bat ka harijan panchayat committee hendai ke sorkar kan sale bet ya kabadai ha kapor ke babiang tam. Ulong banamar bagane ka kam karang don hapok yang syari kumta ke sorkar kan hap ban pet benia abro kiliang kanang bakan ummi kanu ka kenrum kenram. Mereka jemput bergerak lagi motor ini bah pokok kami itu kejupang bah kia lambaklah buat kita sokok. Just read the matter is on the court, no comments on that. That is slightly confusion, so no comments on that. Don't worry, you'll know. Because we have discussing from time to time. When negotiation take place, always plus minus under. But we are trying to do our best from the government side. We will do it at the right time. Don't worry. So since the matter is in the court, so we have to check the pros and cons. We should not contradict ourselves as the government. Simple as that. Uba senyaw balang dhar ulong bakatenat penroisor bat katenat home jails. Kila dapsoi ke saskular na kebenta ban penkendria ano ya ke Shillong District Jail syaka New Shillong Township. Haga jaka kebedan arpusan akar.
Ulaong bayamenta empat la ban tip kat no kan poi ke jinglot ban snai ke jail ke batamai. Namar empat dep ban penkrea ke detailed project report. Uba senyau balang dhar ulaong ba ketenat penroisor kan sasna ya ke commercial complex ke bandon ya ke mall bat ke jaka penyang kali. Ha ke jaka ke badan ke Shillong District Jail menta Hajil Road Shillong. Agreement has been signed and the land from jail should already earmarked. We have to sign agreement. After that, we'll go for the sanction of the new jail. No, 25 acres. Siya news lang. The new lands. Mau kan. Kalau kan poy ka estimate pak bantay sa That, budget. no, that how will we But after the DPR only. No. Menteri ubah kami ikatanat boarding u Abu Tahir Mandal hakasi palai ulaong baki sarkar janla kala sange banthit ya ke boarding hakador ke barem haba kala dan ke jing hap slap haka janla bat ke sarkar kadang wat ru ikilat kilenti ban penmi ya ke boarding electric lengba kinyut. U80 Mandal ubani menteri ketenat penmi boarding ke jela habai keren bekinong patai kubor ula penpa bagi jingkermen bagi jela kalala bah ban penmi ya ke boarding elektrik namar bakladon ke jingjor uslap bad menta ke sarkar kala sange bantiat ke boarding hakador ke barem bad hagini kita yo ke balalet ke sarkar kala tiat ke boarding elektrik hakador lai klur tengka hakasisngi ulaong bawala ke jing penmi ke boarding kala sedang bah ban yaj hendrai ke jing penlep ke boarding ne ke load shedding on pat pensange nomor dor Nrein pendunano tang yaki kenta jong gajing penlip ke boarding. Ha kawai pat kaliang menteri ketenat penmi boarding ulia thu bagajing ekran kerang ya cap khamat. Halor kejing temu ke sarkar jela ban penankam dikinyut namarten ban penmi ke boarding elektrik. Ulaong bo menteri rang ba ke jela Konrad Kongkal Sangma ulia ekran ba ke National Thermal Power Corporation NTPC ke badan ke projek ke bayadai bat ke ke benta. Yes, the talk is on that line also. We will be coordinating with Urban Affairs Department also to see. And today we'll be discussing also something on that line. That's why I told you that maybe on that basis we can do something also. Yes, naturally, CM is already coordinating with NTPC because NTPC is having some project on this line. So we'll try to find out to reduce load shedding on phased manner. This season we have banked a lot of power with commitment that the moment we are surplus we will return to them. So we are working on that. Moreover, we have reduced our purchasing also because at one point of time we were purchasing at quite high rate. So we stopped purchasing on high rates. That's why we will try to see that as early as possible to reduce, but load shedding may be there with a reduced period. Strategy is that as of now there is nothing to mitigate the problem, but on future basis we are working on various sectors to see that at one time generation can be increased, losses can be minimized. Okay, on this way we are trying to see that our power problem will be solved. Since the water level has rise, so do you mean that the state is still purchasing per day? No, 3 crores? No, now that's what I told, that there are two aspects, because the general perception is that now water is surplus, why again load shedding for quite long duration. See, when water was not available to us for generation of power, we have banked with some other utilities on the commitment that the moment we will be generating, we will refund to them. So that way, one part is that we are refunding to them. Second thing is that where the cost is very high, because ultimately, if we pass it on to the consumers, the cost also will go up. So wherever the cost is very high, we stop purchasing also. No, I respect the verdict of the Honorable High Court, and they have taken due importance in this case. See, last few days or months, we were purchasing power at very high rate to the tune of 3 crore per day. So if it is available, we can purchase, there is no problem. And rate is also a factor.
on which we got to see. First and foremost thing that it should be available in the market. We purchased from private entities also, but rate was quite high. Hashwa banyak syakmat banyak keren penbet yu put usam bat kejala Assam hakas ni thok ding jong kata yau ka Regional Committee West Khasi Hills kala lom ya ke jalang bat kishnong ki thau ki badan hakathain langpi ka badan hakap put bat ka Assam banyak tai sani halo ke jing thmu ban penbet no ya uput usam. Ya kini kejingelang jangka Regional Committee West Khasi Hills ke balapan long hak Office Deputy Commissioner Nongston la clear uba apol lengdo ko chairman hak balai dan lang kidikot ke bakentup iki MLA uba Renekton lengdo tongkar bad URG Momen u Deputy Chief Executive Member ke KHADC uba pencengan NCM uba bajop pengrop kinong yalam snong ba kinong yalam sang balang. Habayakran bat kinong pathai kubor hadian balawai kejingelang uba apol lengdo ulaong baka committee kelai op pediang sapu wetli gijing tho na kisan po art ligi snong ke balapan pa bagi kwa bandan bet Meghalaya. Ndrai ki kendai ligi snong ki lapha pat da gijing tho syaka Regional Committee ke barem ban pen pa bagi kwa bandan syaka jala Assam. Uba apol lengdo ulaong baka committee kandat banjurip gini ki snong banyakran bat kendu ikipat ba ban lap ikajing shisha. Uba Renekton lengdo tongkar ulong baka komiti kandat jurip igisnong ki badan hagajaka kaput kamtam hakathan langpi batkan persang ban pensenguthu igisnong ki thau bandon bet Meghalaya om ban kwa ban penhap syakajala Assam. Uba polengdo ulithu baka komiti shan kan selit ban jurip ikithan kaput bat hadian kania ka komiti kan sasyong jingelang ban pen kre ka kaipot haswa ban jurip lang bat ka Regional Committee ke jala Assam ya kathan kaput. Ya number judicial kiba long willing banmancha Meghalaya nakalis joki santo a kidan south way kiba la ai de kijito ba kiba manjur ba kinda Meghalaya ba kendai tadi ba bandan ba kejala Assam ki kiba di lala bandan kasi kalau ba ikut ba berkat bat kini dari cukup deep education nilai dulu dia decide visit syara lebih sektor lagi tidak si lawan ba ya iki we pada intervention kum ke GIS mapping data minat penyan syakma di kini ke Regional Committee kan sasong in house na benda ban delivery pada luar jong ke outcome jong ke jadi hidup industri bagi input skill luar industri. Hang tu सरकार kelabuk baka ethnicity gede gawai, but isu ngempatip hadu mentah bat ong ba kita kila kuat apa mendon si Assam gedang kuat. Te nomor bagi patlet jika join visit tang lagi lagi jika join visit physically ngi kendu yaki and then ngilala ban suthu yang ka willingness jong kipat ba. Hadu mentah kajing bomban mi kalau banon nak ki dah. Tingin nampak lah ban conclude ban ong ba kita ki bomdon mentah ni kim kuat mendon Meghalaya nginom lah ban ong kata ngin sampai nang ida ka join visit nomor ba kumbang kodon kutu continuity kalau kabaran kam hadu kata ban pe kata ti kita ki snong ki long ki continue kumno ti nomor kata kanom la seban ong ba 100% tang kata ka jingrai jongki ban ong ba kin don ba Assam bahkan sulong kumta kin hape je ka continuity ru la kalong am ka sha am ban respect ya kata ka willingness jongki but kata ru ina kbelti balam makiru wadla lese ki don maknal ki kwa bandon Assam rel ki pej baka continuity kamsha shu yaki bandon Assam ni kbelti bakit sutu ha ka bakin don lang bej Meghalaya ka ban sup ha ka liang ban bu yu put yu sam ha ka sanchar kada tingi rang kbelti ha ka jibangin lece jen beset lese balra ki don kita snong ki wadla kimwan manta ndre ginang ya chakmat banai keren bat ngila kham ai kita jikir kle kis em is nok sa thau ba kinang ekren ila ki jong parasnong nang ba kat hadu bagin le jika join visit kila so thu kila shai le pak pa Hashwa bangin kimi iki kubor ki badang sa inya phashwa shipor sakeni ki jing penbana. Hello everyone. In this video we will be discussing some facts about chocolate cyst and endometriosis. This term is very commonly heard nowadays, that is endometriosis. Endometriosis is a progressive disease of females that starts at a very young age, and the most common symptom of endometriosis in girls is painful menstruation.
how chocolate cyst causing infertility. There are 3 ways that chocolate cyst cause infertility. Number 1, the one or both the tubes might get blocked due to chocolate cyst. All the nearby pelvic structures are adhered due to a sticky substance released from this cyst and thus causing the pelvic adhesion. With the pelvic adhesion, actually the female anatomy or the part of natural conception is totally disturbed, and hence the natural conception is not possible with chocolate cyst. And the third one is it decreases the quality of the ovarian eggs. So in this video, we'll be discussing about the fertility enhancing surgery for the chocolate cyst and the disease of endometriosis. So with a 1 hole or 2 holes, we through a laparoscope, we remove the cyst, clear the endometriotic spots and then take out the cyst with that pinhole. What are the advantages of these pinhole surgeries? The patient can be discharged in 24 hours, there is minimal or no blood loss. Natural conception is restored within 3 to 6 months. But if you ask the disadvantage is that as it is a progressive disease, so the cyst might recur within 2 years of operation. So if you have any queries, more queries regarding this fertility enhancing surgery regarding endometriosis, you can surely contact us. We will try to help you. Thank you. Habapai biang Shaki Kubor, Galong Kijingja Kabasco Pala, Hakashnong Lum Kinsai Hasmit, Hakalas New Blajung Katayo, Hakaba Way Samla, Ubadan Hapadeng Kijing Tiapang, Ulaklat Hashen, Nakajing Don Junkaway Kijing Betay, Hapo Kakamrathia Jung, but Haduk Menta, Mpatla Bantip, Yakadaut and Rai Junkani Kijing Betay. Hagapor kum bakat arbaji mensengi haga lai tarik unaitung arhajar arpulai keladan kejing ja bakladan kejing betai haga shnong lum kensai smith haga bawew samlau laklat ashen nagani kejing betai kabala jorbha Superintendent ke pulet ke East Khasi Hills uba Sylvester nong tenger ula pentip ba usamla pensuk lang kongwir lai pu prasnam karta ubre ukun jong ikong thermai kongwir ula klat ashen nagani kejing betai haga kamrathia jong u Uba nong tenger ula pentip bagani kejing betai kala long ka bajor bha ha ka ba kala penjulor ru ki kamera jong ka yeng ki badan ha ka benta ka ba syapo ula penpau bah kejing to okit ka ba mardor ki bahayeng bahasem kala pentip ba uba pensuk lang udai bla thia apang hayeng mentala arbanai hadin bula dat banle ek surgery jong but lum bad uni unong pang ula persang arsien ban bethat jubor yala ka jong kejing im Superintendent ki pulet ulong bah kejing to okit halor kani kejing betai ki pulet kila lum ya ki lengkhot lengkai jong ki bentai ki badan jing dai ba kani kejing betai ban lap eka dau tan rai jong kejing betai bat ka kenhun jong ka bomb squad bat ka CSU kidang penlong ya kejing wat benya bat ban peti kena eka dau tan rai jong kani kejing betai ki pulet kila register mokot duma halor kani kejing ja bat menta kejing to okit kadangnya cekman ya sak marjan tingi semua badon kejing sawah dan kata kejing sawah tinggi namut babos ketayar kali kan ngitip mau bandun kata kacinca ke bah kenta ni ayam tak hadian pat ngitip ginau senang bah kadon kata kacing betai tiarang ni ngintip nak ay kena kada buat kay ka tiar ko betai dong ngintip mo kat bah mensua ta senang atau long tu biang tu ni te buat kam senang kam tharo ha ko bedai kam senang kam tharo long ha ba sya ban trei kam senang ru gami tu ni buat kaya yang kasem kalau kabum cudon kayak mo kata ke huri rai yang sem cudon kalau biaj baik jadi tim cudon kena kan ke ba penuit iki melang salang huri rolong huri ba biaj baik ke cong kalenti ke cong ka cingyai ke cong cudon kena ka cipun kelumar senong kan kata dok cudon ni dan kalian kesnong tingin nong kuno mau namar bangila IT ka buat cong ka an dalam kasong pada buat cong ka an bakin le kata ka bodon kam marngi nasional dengan tip mau kayak pada kemudian kalau tangkat tai nasional kalau biadai buat kini kecing kelat mano ke nasional kelat ni sudah untuk kecing yang lang na kewet ke yang tu kat bah
kisnola ela jong kabor rasan na nis tengka ar tengka ting mun sielu mutun sinang i ai cingarap tengka ni ladon kun de hani hajan kun ladon kun ka wei kan thai bat kun la Hagasni ke babod Superintendent ki Pulet ke East Khasi Hills uba Sylvester Nong Tenger. Ula pente belatung ya Special Investigating Team SIT nagabenta ban lap ekadaw halor kajing betai ke belaja hagasnong lumkan sa ya Smith. Hagabaw wei samla ula klat hasyan. Ya gane ke SIT and clear du SPCT uba Vivek Sim. Superintendent ki Pulet uletho bagi Pulet gladap register mukot dumai kene kajingja ndai shimla tre benito AA shapang kajing betai ndai on update bani ka kai phot jing toket naga kunhuan SIT. Hakamit jong kasi palai kawai ka kali Pulet kabala penyeng halaim kra police station kala sya wiang ding hakirunar hadin bakalami kajing kan at hapadeng ki samla khasi bat ki bom dai khasi hakathan laim kra. Hagamit jong kahendru tarik menaitung arhajar arpulai kumbah kupor khatar BJAA kawi kali Pulet kala sya awyang ding haki brio palau jong kathanat la imkra kani kejing sya awyang ding jong ne kali Pulet kala ja hadin kejing kenat ha ka balong baki don ki khna khasi ke bla sya syo bat sya akta akti haki wei pat kijat brio hala imkra kat kum ka kubor bleyo lum le tho bahadin kejing syo apadeng ki arken huan kilalit ben ujor rak ejahar ha ka thanat hala imkra bakladon kejing sya asiliang ye ki brio ki bamde ki trai jela bat kem tre ban pediang satya ya ke FIR Neritang markum tahi omlak bani ladon ki brio ke bawiang ding senon ke kali Pulet ke bapeneng pelau jong kene kathanat. Nah, kileng jongi kabadon incidents ni cases ngin investigate ngin ya di kakum kalu but kini kemudian kita ke na kileng jongi ni kat balai ba ngin you can prevent kini clashes this not. That's why men made ni pa ki patrolling ki police jongi men made ki jaga ba khap kanja ni tai ni pa kemudian ro ki officer jongi ki don syakui pat ki benda ya patrolling mobile men made ro ni don 900 officer ban pe ka sukasan juga shlok de na keleng is kasil polisi kat bala ni persang ban ka target jongi de ka jingsuk ban kata di katong ba nikong ai jongi ka jingsuk bat kani ka drugs man persya ka drugs but give peace and secure to Shillong city ki kali lagi sebab tang kawi ka gypsy bala thang but to kawi partially damaged na keleng jongi baru ki platform ni persang ka bala ban kren ya ka jingsuk ban ki peace ni tai bam dei ban dan kano ka clash ni tai baru ki platform ni kren ki disna ngim ju promo re kini ki kan ni klub community ro ba kan don ka jingje ka he nen rei data ka jingje ka bari pos ro rei ngap tip adin bakila sanction bala ibon reu tin ada ka poi ka je kum ki ki khna ki bara nem nem ki persam smart chaka ti ajong ki CRPF ki asal ro ki CRPF then they have every right man defend every ki ai mai lati ki mar ki persam ban smart chaki ti ajong ki CRPF ki CRP lai kilo innocent kila deputy nang ni ki mo lit phaino sha jakasa ala jong dia por ki dang mi nang ni ki asal ki have every right man you dia mai be no ki mi officer jong ina ni na po thana ki le peace ki to CRP ki le no no chili no dong atem ho ki atem kain tamba attempt for ever smash ki weapons di regular no officer jong ni bana po ki le mi no shbar thì lòng ban lấy nội tất cả chính ra bắt snatch cái weapons. Tôi ini kok yang phao cho cái chính số si banyak ik gini cái chính ja cái bangin penjumat akan di konstitusi cái jungi dari banpoi put banyak thangnya ke kali Pulet banyak ban penjulur hadu police station apa ni ke saing ke bas ke bamha ya ke lawai ke jungi ya ke lawai jo ke jai penriu ya ke lawai jong kena samla ke jungi dengan condemn ya ke jinja bat nga ben pa bangim dei ben sha yanu bakin sim ya ka anya kiri jong barabot ni kani ka lai mukra malki ka dei ka snong ka pa baro priu na keleng tujuan na samla ka dei hadin pon rak lai di apam isdang banyak pak permar ka kali kawai ka kali bon na dien kamlaj hantu ki barabot ki chumi ta ki jingkan at
Bat kejudan ni nak kapor kata kajengnya kenat dengan art penhun dalam miat. Hendai haduk banda poi uput haduk banyak thang ya kali ni pacuya lap pacuya syam pada kenturu ki kena sama juni long kiba tepriu teplay long kiba adakar nang ba midan kam ya ka episode imsan ha kanika snong kajung. Ka Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hakala sing uplay jongka tayo kala le jurep ya kawe ke caka le niam ke caka tep ya ki maus ing lani umauba jongki khat arkur kapadan hakasnong ummat bat kele kenduk ru ya ka ken hun jongka Karbi Anglong Autonomous District Council banyak keren na kabentaban penek pensa ya ka syongsuk syongsengan hakathan block 2. Kakenhuan jong ka KHADC hapok gajing alam jong ka Executive Committee ke batamai belalam kemat doba penyat sing CM kumu CEM. Ha kalai terik unai tung arajar arpulai kelashim kya bandet jurip ekawe ke jakale anyam ka jakatep igi mau sieng lani umau ba jong ki khat arkur ke badan jong ki khun ki hajar belaklat no na ka khat arkur jong ka nongtung ha kisnong ummat. Pada kini kesini le syong jing lang ru baka kenhuan jong ka Karbi Anglong Autonomous Council na kebentaban penek pensa ka syong suk syong san hakathan block 2 kumju ru bani trailang na kebenta kabah kamiat jong ka than kabah popo put usam jong ka Meghalaya markhap bat ka Karbi Anglong ha Assam. Ha kini ke jeng le jurep jong ka kenhuan ka KHADC dalam kemat doba penyat sing siem ha ka jeng senran lang uba pensingan NCM ubade Deputy Chief Executive Member uba alam perang bla ubade chairman uba Charles Marngar ubade deputy chairman bat kiwe balawan ban mi khamatru dau Avijit Koro UMAC ka Chintong constituency rengkat ba kenhuan ha ka jingidan langru kinong elam snong la ban kedo ba ka jakale anyam jongki khat arkur hapo karat nongtung ka deka weni ki jakale anyam ka bagila dap deki postnem bat ka baladon kamru banwara ka jingkala ba ka jing mang pisa kerpang na ka KHADC ban penek pensa ka ne ka jakale anyam ka badan ummat bat hagani kesini le tai sani bha ha padeng kini ki artli ki district council kumno bane trailang ban penek ka syongsuk syongsan hagani ka than ha bakran ka ne kesini uba penyat sing siem unong elam ka KHADC uletho ba kejing temu jong ka kejing net jurep ka kenhuan jong ka Executive Committee syakathan block 2 harat nongtung kalong ban simkhya na kebenta kejing dan kam ka bakongsan ban penek pensa ka ne jakale anyam ki khat arkur karat nongtung dalor ka weipat kamat ka bakerpang ka balong ru ban keren penbet no ya kejing trailang bat kibor ka Karbi Anglong Autonomous Council ban penek kejing chongsuk Ulia thoru badai hadin ke jing jurep ikan ke jakale anyam na kaliang ke isi shen kan sa syong perkat na kamentaban syem karai kumno ban la ban mang pisa ban kentio bat ban penek pensa ikan ke jakale anyam harat nongtung kena kaliang songa ngasumte ban ai ke borom sikade ei adin bile kan bat i dapat stat ikan ke jingwan jongo kamtam ikan ke jingwan mene ke po maba ki mausing jongki khat ar khat lai kur jong kene katong kathan ke jong na kalian jong ang so ban ai play bat ba so komen bangi yo ban jong nomor play kadai ke jaka ke jongi hakaba kala blong de spa snem tam hakba kini ki longpur jong kene karai nong tum ki ba kam nomor ke council kadai maka ban pe ikan di dustur kadai ke benta da ke benta jong ke district council ban dai pe ban dai jong yang so ban ai publish kadai nak kata deputy CM yo chairman bat ya tim berok mai dia bat hadin ke jengwan jengok wa jongi kutu kemoloong dari CM berok kinong dalam senong wa bani kundu ni keran namar ba PE ba kadi ke jingpen ya mbek pot mbek sambu kadang ya syakman ke namar ba mangaru local MDC MLN nang ni ada member jong regional committee CM ide member jong regional committee deputy CM ide member jong regional committee gila so comment ya kene ke jingkwa kendo ke joki ban hadin bagi layo ban ya kendo gila yo so sibun ki eke oh nakaliang jonga lile bros katar ala ya kendo hibat ki hendrai ka kong sat kene ke jing kendo jong CM deputy CM tingangi skema kene ke jingwan ke jong CM jong ya bagi ringkat ke jing trelang bat senjuk ke rambak senong bat karaj nongtung iki barok khat kinya be kinya ki bat kumbala ong sakman ba nakaliang CM ai kubulay na marila ong bat sa sim ni kini kijing aju mo barok banra haka executive committee bat banra aru ikine syaka regional committee
Te nakaliang jungi kum ka council ni la yo ban yo kejat menek sini. Hangtai po nong umat ya ka ban lek ban jingo ban pet ya ka we ka jaka. Ka bolong ka we ka jaka le niam riti ke dustur jong ki longswa ke jungi ki khat argur te ka we na ka jaka ki ba ki po sieng sini ong mau sieng le mau benda jong ka kursten la yo ban yo kejat kata jaka but nakaliang ni so ban penpau ke cingkemen bunyi yo ban rung ban pet ban saki ya kini ke jaka baki longshwa ki balong ki paradok persnam jungi ki khasi khara jungi ki le niam le rukom kata jaka kalau kentang kabaat pat niyo ban ya kendu pat ki nong shong jong ni kishnong ki bahap hang ni po blok 2 nadu ki long kemi nadu ki riurang ba ki long pa ya kaba niyo ban ya kendu pat ki tekini ki arteli ki ki bangiyo ban pendap mentar sini but anda lawan pai nang tai ni penpau jingkemen bakrau ba la ni la khot ru ya ka Karbi Anglong Autonomous Council balami khmat da u member u Abhijit Kro na kanika dong kathan ya ka banwan ban don lang bat ni te ni so kemendu ba tang sudap ban jingo ini kisno yo ruban poi ni po molasna bat kibabun ba kinoi lam shnong ki lakwa bani kendo ini dah kajing lam jungi local MDC but deputy CM jungi babat jika ilaka kalau legal matters giyo bani kendo iki but kajing kendo jungi ka kham donjing mut shu namar ba nakaliang jungi kum ka council nakaliang jung CM but deputy CM nilalong pa ki members jongka regional committees on border issue ka bade day ba kajing pembek put habai day kanika district ribhoi kumjuru local MLA ru dan mentalang untuk member jong kanika regional committees te nilai kendu ikinoi lam shno but kibabun bha kila peni la ka jongki nongrim ki jongki but kumjuru kila aingi diki kot kisla long kisaki sotar te namta kata ngila pediang nakaliang jungi but habide bakani ngin sara pat haka executive committee banya syong perkhat ha but tat ondaladep banya merging mut but kumju rungin sakhot yang ini kisinjuk jengki namelam shno ini gadong kathan sini banyo ban penbek final shwa ban penbek renti shwa bangin ra yakini kijing ajing mut syakar regional committee habi debi ni syampur nakaliang jungi ka council KHDC ngila ban khia bha habi de ba ka syong suk syong san banyak keren kerpang buat uneu member jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bami khmat bangila khot yaki bandan lang mene te ban penti kena bagi paradok prasnam ki jungi ki basyong hakini ki jaka blok 2 kinem dai bansha penthut hakalik kawan haka khayi ka khabar haka lik tre lik ta kawaman kasni tekan niru de kawai ka nongrim ka bingiwan banjunga ban pet yaki ba kinem dai bansha penwet ni bansha ta haka syong suk syong san kaniru ka bangila banjur bhana kalyang ka tim ka jungi ka kenhun jungi bangilek banjunga mene ki jaka kat banang mi kisngi ki dor ki mur jong ki marba mardi ki mar ki mata ni ki jhur ki jhep ki la ki dor lun bat kane kala syukut tang ha ki jing thnum jong ki pat ba ya ka ba sim ladan pat mano ki ban sim khya ya kane ki jing ka bala khata jor bha ya uduk usuk liu som ken kat no kilo Ha kini kisingi kipat ba kila uat halor kejing kiudor kensan ki jor ki jab bat kinong dia jorru kila kubor ba menta kesnam kador ke bagi tiat ki jor ki jab kila rambha habainu jor bat kesnam ki balalai kinong dia jor kila ong bau soman ken ubam juram dor menuru menta ka kenti ula rambha ha ka bakila dia ha ka dor laispa tengka kilo bat kejing ram usoman ken kam dai tang harilom khasi jantia handrai wat harilom garu rukum jua kinong dia jor kle tho bakila thiet lupai ki jor ki jab ku muso saw so man ken upiskot ubit bat ki wei ha ka dor ka baram
Kumta maki ruk syam jeng bha bandi ki jhur ki jahap namar babon ki pat ba kiloot bat thnum halor ka jing ki udor kansan. Kili thu ba kadau ba jong ka jing ram ki jhur ka dei namar ba syam lawan poi ki jhur na ki wei pat ki jela namar kladon ka jing slap jhur ba ka jing shlei Kilo ong ru ba wat hapo ka jela ka jing theru slap ba kala penjulor ya ki jing thung jing tep jugi nong rap bat kumta kladuna ka jing penmi ki jhur bat bon ki benta ki be dei bat ka kam rap kam riang kila ki udor lut na ki sembai bat ki wei Kat badon pat ginong dia kiloong ba ka jing bamla ka jela ban penmi bon ki jhur ka dei ru namar bagla sedang duna kinong rap ha ka jela. Kinong rap ro kimla penmi umpau mlong bah. Dah apa kumta apa kumno kayo kahap ka dia ka tiap. Yang te jisin balakiu hi ke kala duna be namar laduna be bala batin. Begini kinongan kiat nongan tra barem balak ka dor kumta kim knyum. Ki jenjar ngiru ngi jenjar habang ile chet ngi jenjar kam dei rek kam ka basum. Yang inong tit na ki dolar rok ka bajenjar. Kinong tit na ngiru ki jenjar. Dia compare ka ba mention snem bat ka ba mentau snem ka dor kalong kumno pilawan patay. Ya compare ka dor mention snem ka dor menta ka snem ta kaya fair ba de. Namar mencem snem am dalong kumne ka jenjar mar banwat mar menta ka snem wat pero na du dam step habanda mi romdan kumyo pro kali menta ka singa wat bare step ngamyo namar mencem snem so sauro ni nang yo barem du de san pau na kriya ke menta snem apa du pau na kriya te kung kini ko so mungkin duro mencem snem ni nang yo spa la ni spa arko kilo menta snem apa du spa san pau dan ka sini berkuai di spa pau long adu kata kung so mungkin duro snem ni nang yo adu spa apa menta snem apa du spa san pau kilo kata kata kadau mat bab kadau long bangin mi omar namar ka de na kamariang ne kumno kinong rep kumi omar haba kumi omar kinong rep kimla man temit te ada poi hayo do kendiat kat badon kendiat kun sai babha ki lalit sama lalit sabar hang ne pat la dia nak kiba malam kiba smil kiba kuntu kemut mi hang ne la akidram kemut ki nang chit kila duna nang chit jika kin kilo dia hakis kawa karem bahan namar ba kajing mi ini mentas nem ro kaduna te ni baya thet putia tingi thet lagi dilang telong ngim nang kan ban ong ya kador ru try kat no di namar ngi baya thet pateng te kajing rem te karem be kin bala duna ujur te ula rem be hiken ujur ubawan asam kemudian ukam duna ujur uba mi be nanginani tu ukam rem tu kambun ukam rem Dia gini kinong dia nong tiat kim long kim knyum da balakiu plat ni kador ni ni. Pli kinong tiat ki knyum hi ngi kinong dia ngi jenjar ni. Namar ya kajaka bangin yo ban idor minum yo syu ndala rem. Tang badon kisni lei nang rem syu don kisni hamduna kendiat tolong. Ini kijor kijak borok kiram dor mentah. Baduna ci nong rep. Kinong rep bajur slap tu dulu tamar. Te sakawero kila salat nu babha. Dengi badi kutia la yo sang malam da yo amar so. Abun balik salam dok sabar. Maru chur na barwan. Tela lek duduk jangi nang ni dah. Kadau kan ram. Ci ui sai kau mar ni barem dor mentah batu mu. Barem mentah sebukan. Kat no sekilo. Sebukan dakadar kiet. Lah tiap lupa asan pau. Dia sahang tu wan lang bat paput bai sketing jak pau. Galak tau pawa la jak ni kiat. Ngalai sak makan lai tiam bun ni batiat pawa. Bun batiat ki pau ar pau. Kong di badi pateng. Kim knyum ki brio bal arem bla kan kador kan ni. Ndak dak knyum makan aru. Mlalai depan pau dem lak coban ai semkan. Dia compare macam snem mentah kumno kador. Kumno terang kamtat macam snem kan. Ngate ngakemen barem. Namar ki im kinang rap. Dapat le la isen ai ban le ayo dilang. La isen ai ki wan snong. Kinda poi hayo do gon babrat. Isen ai bah shisha.
Da ram ni kimar kasih ngat tengah keman. Si kibre kimar dia chat power ni lagi kinong bam sama bani em lang kinong rap. Nya kamna na kinong pi. Da tapte la shoot jelai yo mulang la shoot kayak baik. Cemut kini bai. Kini kibre kuan chat. Kibai kejana kini kita kibai da tapte nong rap te la shoot yap lupa. Sama ujung dia da kar tiket baik. Ndawan na kiang ni day na foreign day kita bang ro kelabie kelabie sampai jingge kasih do special kan no ro kiang barem trejo Kay mengkatakan daw kelah du bendarem dua radu kan ni. Bamlang jual lalu ti le selap. Nah. Kinong Hikai School hapo kalama jong ka Meghalaya Upper Primary School Teachers Association MUPSTA hakala sing ublay jong ka tayo kilala yakendo yo menteri katanat puli puthi urakam e sangma banbut den halo ka jingdawa ban kenteu kerdan no ikinong Hikai Ad Hoc Upper Primary School shaka deficit system. Kinong Hikai School hapo kalama jong ka Meghalaya Upper Primary School Teachers Association MUPSTA hakalai tarik unaitung arhajar arpulai. Kile kendo yung menteri ketenat puli putih kejelau rakam sangma ban bodien lo kejing dawa ban kentip kerdan no ya kino Hikai Ad Hoc Upper Primary School shaka deficit system. Ya kini keji kendo yung menteri ketenat puli putih le alam do presiden ke MUPSTA ubak Kenneth Shadab bat kiwe kinong alam hakaba kila pen kenma kejing dawa keba keseng keladak ban pensngau shaka sorkar jela ban kentiu kerdan no ya kino Hikai Ad Hoc kumjo ban penpau kejing keba kia kendo. Uba Kenneth Shadab ulong baga sorkar MDA kabarem keladak ban kular ban kentiu kerdan yaki praspa sapu-sapungut Ad Hoc Upper Primary School shaka deficit system. Baga sorkar kelapanya cekmat ru ikan kam ndai kini kam kandang simpor. Ulong bandan kejingnya kat hakarukom yo ekapisa bat kiwei pat kino Hikai. Kamupsta keladawan ke sorkar baga dai ban kentiu no ya ketulap jongki sa shaka lai hajar tengka sibenai. Uba Shadab ulong ba ulapan sngau ho rakam sangma bagi no Hikai kibla tray palat ek arpusan nilai posnem hadian bakila syong that kimyo ai na kesorkar bat habagi pangstom ru kimyo jingerap ne jingkershan ai bat kamupsta kan sepen kre ek jingtho ban IT sya kesorkar halor kene gamat jingdawa Nongrimba nilai yo ke proposal na du snem arajar khat khandai arajar arpo ka government kala proses ban kentiu no saka deficit system yakini ki praspa sa pusau teli ki school dan rei ngim keno ka sarkar MDA 1 kawan no ketuka first covid kawan saka second covid kawan saka financial crisis dan rei ngilaong mo ba kai ka ba ka MDA 1 kamla ban pendep kadai ka jingkular jong ka MDA 2 ban pendep ya kai ka ba ka MDA 1 ka klemla ban pendep dan kata kadau minister ula ong ba to kani kadika kabang hapek ba hap examen ba kan simpor yang ikbiat ban pendap ya kani kam dan rei ngila ong ba pek ba mensim senempat ngila yo kata ka proposal ru ba ka kerten jongki ad hoc baru ka nai increment markat prahajar dan rei ka bas ngosi kalong lai increment tang yaki secondary bat ke higher secondary markendai hajar kat baya ki LP bat ki UP la ai tang mar ndri hajar tengi ong to for the time being tang bakan long ka jingyarap ka ba sipor ai biang sa marlai hajar bakan yaremkat ya ketuka kendai hajar no bakan long mar kendai hajar ya kini ki apa primary bakan long with effect nadu mensim snami kan kumbala le ya ki secondary bat ki higher secondary kata ka dei ka jingkarpat jongi te na kalian jukur long to nan sanang pek ya kani kakam tingi long ba pindah nang pek ya kani ka upgradation tekan simpor la kumno le no swatang ini at least be na itai temporary relief mo jingyarap iba kapto kani kini ki apa primary le si ki lawa primary ru ki bayadan lang akaju ka elementary mo tray life nam life ansnam hadien bakila asyong thai hab subrat yaki saka dustbin sinaya ru kimyo ai ru kimyo takin im kumno ha kijinglong temen nata ka medical reimbursement ru kamdan te halor kan ru nilai kran te min sahawan ra biang da kijing tho ka pura halor kini ba kinyo i keng baki nom ikai ad hoc hadien bala retire te zero te ndan ai ki papli ki papang ba sitom lai la suyap kloi
Kalau isenai am ki bara sacrifice de ki pausnam ki yo ai kan ba ki deficit bat ki government pat ki yo at least ka lump sum benefit mo yang ni patun da benefit ya kata ru nilai yang keren ba long hi ba ngien sa pen kre ki jing tho ki ba biang halor kini ke to ngien sa wan ban sok dit biang Daka jing snow kya halor ka jing sedang jelai udrak haka South West Khasi Hills District haka baki samla kelas dang ban ngop hau new jing di pin buat haka lak sing ublay jong katayong ka Khasi Students Union KSU South West Khasi Hills District kalale yakendo yung menteri katanat social welfare uba polling do ba untuk larlem bat ban shemi ke senjam ban rat dengkong ya udrak nakani ke district Kidkhot ka KSU po kajing lam Presiden ka KSU Southwest Khasi Hills District uba forward man nongrem rengkat kajing dan lang kinong lam shnong kathan kil IT de kador khas hau ba poleng do banchim kya halor kajing kendrai udrugs ha ka district kablawan ra ru kajing jelai ki kamsniu uba forward man nongrem ulong ba ka kenhon anti narcotics task force jongki pulit ka Southwest Khasi Hills kedai kabam larkam namar hadok menta kampat yo kem watang weru nong khai drugs ha ka district Ndrai kejing yo akem igenong de drugs kadai de kejing trishtom jong inang lam shnong kiseng samla shnong bat kiseng balang. Ulong ba kejing bo ya ka anti narcotics task force kadai bani kun ban pedu jat u drugs em lang salang. Ndrai kejing don jong ka district kadai tang ha ke kerteng. Kumta don kam ban pen klan ka kenuan anti narcotics task force ban kem na phang ki ba khai drugs ha district. Uletho baga sengkala kentu yu ba apoleng do baga sarkar ka deban thau no da ka rehabilitation center haga district ka ban sumarlem ki ba kerni di drugs ka ban long jingerap ki long yeng ki ba dok ulong ba kani ka kenhuan kala ajing mud ru ban thau da district but block level committee ki ban kenthop ki borshnong bakin khmi ha ka bede ba ka jingjele u drugs ha ka district District Social Welfare Officer de number 3 bat ban kenthop lang ru ya kisnong ya kisnong kisam lasnong po jong kata komiti bar khnang ba bar kaju ko poru bana ngila karpat ban ngila sarkar ba kade ban issue ya kenjan notification ba nam taki proper guidelines ban batai ya kata kamram lane ka kam ka ba nakalang jong kata ka district level committee lane ka block level committee kide ban le habade bar kani ka banta ti ka basaw bar kalong ba nagalang jungi nakapor ngi kwa bala kumnu ka sarkar kan empower lane kan ibor ya kisnong ba kin kamlong confident haba ki persang ban yakun persa ya kan ka habade ka jing krai jung drok hapo jong kadong kathani brokoi ba dakata kalong ba ka sarkar la kumnu ka dei ban don ya kan bu la dei kan nut ba kan ai ka kan ja jing panbana notification kam tampo service selesai ba kandon kata ka village level committee on drug abuse khnang ba kini kisnong ru kin la ban pendep ya kata ka banta bade ban kumno ban te lakam ya ka jing krai ju drug hapo jong kadong kathai te ka banta ba khadu pat ka ba nakalang jungi ngila panso golong ba ngila panso ya ngila dap na ka jing sodiaw ban panso bade ber ka jing bom lerkam nakalang jong kata ka anti narcotic task force kepada po Southwest Hills ni iba kata ka ki police department ngimpat ju iba ka police department lane ki pulit kin kem wat wairu unong khayi drok lane unong di drok lane hapo jong ka tan makrat hari babun hi ba jia ka bakum kita kalong ba lakem da kin alam da kisnong lakem da kisang samlasnong kisang komisnong bar kisang balang ba per te kata kalong ka ai ka ba pansosi banata daw kalong ba ngila karpat ya u minister kalong ba bau dei ban pentingna ba kata ka anti narcotic task force kadai bandon om ba kandon da ka kerteng lane om ba kandon da ka jingtho hare kadai ban pendep ru ka kam kumba kadai ban pendep khnang ban la onte kam drok hapo jong ka dong ka thain makrot berkoi gini gidnai ba ada bro gidon la datang su bana ba kadon ka jing kendang ngamot ba la dai obat to bro ba kendang yang kidukan golong ba kila dei ta ki bro kadon je dei drok te ka jing teng mensi mensai ru kaladon ka jing persang ban peleng ban syok ban dat ki breu wat hapa deng yo ru no hipor nyo baje men sem mo nyo baje mbot ba syok mi breu sa sulute ba ki ba kunta gil aja hapo sarwa sel sek ban dei kata hi ka ba penong ni ba ngin poi sedu ni ka bentam tas ni
Haba ka hima melim kala batha ya ko office usim karat marwet ban penlong no ya ke jingjit di kerang basnong pelun haga snong berni hat pelun bari dua pelun norbong pelun bat ko ternga pelun haga sngi hat majai jong kata yo kipat ba kelalek dawan usim karat marwet badai ban aila tang ya ki trasnong bakin jit ya kerang basnong. Hadian bagi hima meliam kelabatha ek office usiem karat marwet ban penlong no daga jingjit kirang ba asnong pelun ban pej ek snong ki bahap apok ni karat bal penmang ha kisau benta bagan thop ek snong bernihat pelun ke bari dua pelun ke norbong pelun bat ko ternga pelun ha kisau terek unai tung arhajar arpulai ne kaliang kinong shok snong kilalet mi ek office usiem karat marwet ban dawa bagan ek jingjit kirang ba asnong dai ban ailat shwa dagi trainong shok snong jokani karat. La ban kedo berangsyan ke office ke hima meliam keladap betha ke office usiem karat marwet ban penlong no ek jingjit rang ba asnong pelun hadin belaweng ek jinglong rang ba asnong dagi bedai nagajat benreu garo ha kebala betha ru ikinu ginong shong snong ki badai khasi ban pha ek kerteng rengkat bat kikot kisla ban pensisha hapok kalai putrik ujeliu bat kini ki dorbar snong pelun ki bagen thop ya ka bernihat ki don kumah nyok teligi snong kanarbong pelun nreu teligi snong kabari dua pelun spho teligi snong bat ko ternga pelun arpho teligi snong halor kini kejing betha jong hima meliam ha kasau terik unai tung arhajar arpulai kinong shong snong balalam kemat dikiriu rang ba bat long kemia jong karat marwet kilani ikendo usiem jong karat upayam arun kensiem ha bagi layo menekren sani halor kini kamji rang ba snong ha kidor bar snong pelun da ka bakadau syai bari ban ailat ne ken terpang shwa tangi kiti ginong shong snong ki badai na kajat jong marwet kumta halor kene ke benta jong jingdawa na kaliang upayam kensiem ula penchai baya kene ka kambat karai ka shong bed ha ka office jong siem ka hima meliam hendrai kat kum ke jing sau thu jong u kene ke jingdawa jong kiru rang ba karat marwet kalong ka basong nia ba ka dobar simelim ka balap ha sene sudah rat marwet jongi te ngir ni dawai ka hok ka jongi ba kibru jongi ki bon sene ki ba de kan simti e ki kam rang ba snong jongka sarkel akan nukan ba snong hapo ka rat marwet om sikwe ba ki jaka te misudan hok ban dawai kata te long nyem persya e ki nukan ki jakro hanre piru pisau tu ngir pisau tu haka jaka jongno ro mar ka hok ade swa jong di brusnong te kisok senang kalong kata hadin te hanre lada ki brusnong ki dandon te kamut lada sok senang nuan long rang senang tinwan bu rang senang ibu te long ka persak ka mensim jong iru te nem te lada dang dawai kata ka hok ka jong ni te hanre lada amdan su bru jong iu bala bantit ya kana ka kam senang kumo rang senang ka circle bala bu melayo ka jindet nalor badai ban bu circle rang senang ni ni dawa sai kata ka hak jangi handai ladam dan sumarwet melakan orang panen ba pada bu dong nong cak den mar kata bau sim limro udiban pudeng tapkum kajing dawa kajongi kinong rai marwet ku mangi kwa ba kira kisam lajungi kini hakane kajuk muta kibalang start kibalasem phang kibon ba kide manai longkong siap ya kisam lagi dongi lada kindon ki marwet dagamut ya ki beru lawa kata ngin persia tekan berang don ngi ki marwet ngi kena samla dongi nakrai marwet te ngakar pat ban ngong ban ngapen tip sia kahima sia usim bat kilong san bakin ai kaban ko be yagi kena marwet pinung te kaya bang kiri sepanjang negara kam macam pelun te kene ngalap suatu iki bah kene kita kam berhema te orang yang apa pe paim ni wan hane bandawai laka hokejo tetapi ai orang macam pelun te mana ai pe karat chwa jauh muntah te orang te kene te kam juga te ngalap kene kam berhema te ngalap ha sekahima te list ke berhoi kumpulan kehema, tempat kisah kehema kalau kuno, te peribad te ki tani keding persiapan lagi tu ki, balada kamera muslim pelun ada klik,
kam la kam sikit rai kemun kedon hi ka jing bang hun deki ka jing bang sutnak deki ka jing pau ka tai na te kan pat na la mun tai sai namar ba de kam gahima te na kam na la pa ba shima Da kajing temu banyale bante lakam ya kajing wan rung kertep ki brio ki banabar hakasi palai jong katayo ka United Hinyok Trap Movement nongpo circle kalabat ya ki khat arngut ki barjala ki bawan ban trebela klam dadon ki kot kisla ki babyang. Kaseng United Hinyok Trap Movement UHM nongpo circle hagahan ro terek unaitung kalayo banbat ki khat arngut ki brio ki bamde ki trajela ki batmu bandrong sapok jela Meghalaya bantre ki kambala klem ki kot kisla ki babyang. Hadian beginong alam ka UHM kalayo banbat ki kini ki brio ki bamde ki trajela ki batmu bandrong daki kali Scorpio bat ke Endeavour Fort ki bagi kali Shimet kalayo bantokit no ikini ki brio. Hadian gejing tokit latip bagi ni gibreo kitmu menitrai shaboi rembong. Kinong alam ke UHM kle alam yang gibreo sya ke anti infiltration check gate ke badan habernihat na ke benta ban kemi benia akikot kislar gi pulet ki batrai hakene ke jaka. Hadin beladap bantoket bahai kikot kisla lalap babarok ki khat arngut kim shim ladon ki labor license bana kaliang keseng UHM bat ki pulet ki lapan phaino ikni gibreo bat kentui ki ba kim dai banwan trai shpok jela klem gi kot kisla ki babiang. Habakran Cikilat Patai Kubor, Usparli Sengkeli ubadai working president ka UHM nongpo circle. Ulapan pau kejing sokya halor kene kejing yo alat, jang gibreo ki bamdai na kejela, bandrong syapok kejela klem ki kot kisla ki babiang. Ki balak ban pentikina bakila ban trai bela hakane kejela. Ulia tu ru bagaseng gajiyo man bat ya kum gini kejing ja la bonsin. Kan bagi tikin kar kidang temu bandik pai ban yalek sepo umroy layo empat iki setengah tinggi pan pai no iki wan mentangi don apa ang ne po infiltration checket ke badan bernihat te ko ke bang kwa pan pau ne ba nakle ka senghi kadap da kajing susi ba kajing tang kam sem ba yo ikum ne nakapor sakapor ki light baik kiri bardelak bombiang stay kot sla te ni kwa makran hang ne ban aki kran kijat ik ba kim dai bakin chu yu bakin chong duti hang ne bakin supet yang ki kali kamai ni kita ki haban pej wat ek kali private ro ki haban check ni khamtam e trok ki porman met ne men sniro kumjo tas koi kwap nong bak kim dai hir nan ismat bakin pelaj biang nak ne kaju kan senghi kam kwa bakan ja kumjo lada nagal yang ki sem jinguna bacang jingjar lor kinung trei ka senghi ka seng ke kwa baki kin pau senghi baknang ba ni kum ka sengin perkat kum nangin le wingla man bu di bro la jong ro alayo ban yakran dot officer bo in charge dong kan check get abang yakran bat i ong ba nila check nakapor sakapor ngi check and rekidon ki bro kasi jong hi ki ba yalam lenti ya kini barjela ki bom don ki sla ki babiang te kumta nakaliang jongi kum kaseng ya gitu ki driver kasi ni ki dekhar ro nang nei sakmat lada ngidang lap bakin dang ra kumjo si kumjo nyimban se ya kino ki driver bakit ya kum kini ki barjela ngin ai da kajing stom ko bateng e. If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Kajing penbena ke Sorkar Jala ban pentrekam ya ke Smart City Project da kajing temu ban pen internet bat pen bahaya ki jaka hakaleng kanong ba shalong kalong ke badan kam hendrai ki pat ba kiladap dan kajing benyau bat jing bitar na kita kishin ya ke rukam pentrekam ya ke ni ke project namar kalong ke basuki bha bat kalabu penban ya ke nong let nong wan ha kajing e. Ka Sorkar Jela kelas sedang ban menteri kam ya ka Smart City Project haswa ban kut kesnam arajar arpuar hakatan lowa la chumia da gejing temu ban senapan baik surok bat lati ke surok ke beladan lupa ha ka bala snai kinala ki bakerpang ban penyat gi pipe ki wire jong ka BSNL kenang ba kelentiyat kan long ke bahaya bat ke badan dur wada pedeng gejing ban prano ek surok ke berem la saki ba gejing penteri kening project la long ke basuki ba balasaki bikinong tray kena kamru kidan tang kendiat ngut. Kawai ke balapan bitar bahai kinong let nong wan bat kamtam megi kena skol kadai bala sushnai ke jingkiang daga plywood. Haga babon ki kena skol bat ki bayat bayang naga nega jaka kila ur kha. Halor kini ke jing suki palat ban shnai kena project bat halor ke jing ur jong ki kena skol.
Nagliang gibor penya jangka All Saints Diocesan High Secondary School, kila uat syak MLA ke East Shillong Constituency i Dr. Amprin Lingdo, bantu kelarlem halor kene gejing jangki nonglet nongwan. तो अब बता सकता है ये जो नाला अभी बना रहे अभी कब से शुरू किया काम? ये अक्टूबर से शुरू किया। तो अभी ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा है? हाँ, अभी तक तो नहीं कर रहे वो लोग, और ये जल्दी बनाएगा बोला, अभी तक नहीं बनाया। और बच्चा आने जाने के लिए स्कूल में बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग के लिए। और इधर ये उस दिन तो स्लिप भी हो गया, हम भी खुद स्लिप हो गया, पेरेंट्स भी एक तो स्लिप हो गया, गिर गया। और ये इधर से बच्चा लोग जाता है और गिरने से माथा सता फट जाएगा। अभी तक नहीं बना, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये अच्छा करके बना, जल्दी बनाने से तो ठीक था, अभी तक नहीं बनाया। मतलब ये जल्दी बनाने से ठीक है, बच्चा लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो बारिश का टाइम में स्लिप होता है, हम भी खुद स्लिप हो गया इधर। Kidan jibon kijing namar ba akaparslap lay kum to em ki khanaro ki long ba daya jane ki long stoi be ki kolon ki kimi ki paro wanda ki brio baya nang ne ro ki long shimjing ba ta ba ki slam palat man chna ne surak te asakawero isin hi ma ba pli ki student ban wan nang ne ban ya nang ne te kolong jinjar mo shimjing shbon hi ba ki long bala pen slam palat te tahi Tek ai sai ke jinggan ku gong phi ni ki bor bodai khmi ke am ka jinggan tu jangi hi de ba ka sarkar kan khmi penya ma ban kan tiu ki to kinang shna ban pan stat te tang ba ki student kin long sup na ya da yang ku ne ma te tang tahi Tek hakat jing dari kamu gong phi lai man pahara ka ne ka chaka sene Ini kamu ini kita try kita buat try ini rakam kita bongot na kita kan tidak kot na bos itu kan ya. Kidan tang sangut hi kiduna bah namar sakatri ro long kita ski hi kimda step tan hado atama namar ba kibri ro kiduna ta. Hadian gejing yo apdiang ya gejing uat bat gejing ujor. Hakala asni ublay jong katayo. Ka Menteri Sarkar Gejala i Dr. Amprin Lingdo ilalit jurip dalade ya gejing pentre ya ke Smart City Project. Haga balai don lang ki he jong ke Smart City Project ki he officer bat engineer jong ke tenat penroisor PHE PWD BSNL bat ki pulit peniat kali. I Dr. Amprin haba ili i dalagi jong ki khmat ya gejing shna gejing king ya kejat ba kamlong ke basingan. Ila ai por lai tayo yo contractor jong ka Smart City Project banchna da ka jingking ya kejat ka basingan kenang bagi kena skul bat kipat ba kin ur ne sentut I Dr. Amprin ile thu bai le yo pediang i gejing ujor bat kumta ilawan banjure pakapor bagi kena kidang yo syuti bat ile thu bagadan ru ka kenro jong ka skul All Saints kabala sedang ban pra bat in penti kena bari ban ai jingerap bat ban ban bha biang ya kenro na ka banta ka jingsingan jong kinonglet nongwan The parents, they are very petrified. So please, okay. It's always good to take that precaution. See, when kids are running now, suddenly there's this big gap. Currently, kids have also fallen here. Isa. Hilatap ro sudong tap no tang ini sendiri kan you. This little stretch, get your contractors to do it. Because kids are falling here. You know the mentality of children when the bell rings. I understand. Whoosh, they'll just come out. So we can just respect ini kan kam le. Kan ka material kam long safe mo sa. Betul sa kan ni. Bila pai kan ka jing ujor habedi kan ka safety jong kan ka jing long jing man. Atong ila ban ong ba kan ka jing simpia ka jong pi ka de den ba kila ot sapli. Yes, keep a plead. Kila she oat, they menta bakaday ka vacation jong ka school. Ngasngo bangindayawan kan long convenient yangi. Namar kanum don ka crowding, kanum don kanu-kanu nang manganla ban review ba ya kita ki safety measures. The holiday is on, that is why we decided to come now. Kadan show kita ki walls hapo ka system hakatay ka compound roof. Kadan ka wall jong ka All Saints roof ka bala sedang ban pra ne ka bala pra. So that I will also make sure that we get funding for that, because when such a big project like this comes, then
whatever all installations of walls and retaining walls, footsteps, all get damaged along the way. So we need to also ensure that we restore everything as it was for the safety of all. Ha kawai pat kaliang I Dr. Amperin ilapan pau bagajing bamla aban sna pendep dengan project kalabu agajing tang ikinong let no one mereka lapan miru ya gajing dhang kali kebajur ha gani gajing jurep kaladon ru gajing ya keren bat gajing bam yo alat u kontraktor ban penyak chakmat ya gakam kedai namar gajing up ikatanat PHE bat BSNL bagin penyak renti igi pipe bat ki wayar jongki naginala ki belada ban sna bat kumta kat ba empat da ban penyak igi pipe bat igi waya kena empat la ban tap igi surok bat ka PWD kan yo alat ban sna igi surok ke batamai kat kum ke smart city project labo thong bahakawat ke benengkong on sna igi surok ke badan Chelendet jong ke school All Saints bat hakawat ke baar on sna igi surok na kemat jong ke office terekam jong ke MPSC Hendrai ha gajing jurep I Dr. Amperin ila batha badai ban pensengi ashwa gajing temu ban sedang ya ke project hakawat ke baar kat ba empat da ban sna pendep shwa ya ke project hakawat ke benengkong kenang bakan pentut ikelit kawan nebu gajing ya ipat ba I Dr. Amperin ni long ba kadau ba jong gajing slam ban sna pendep no kloi kena ke project kadai namar bagi don bon palat kitanat ke bakentup ke PHE ke BSNL bat ke PWD ke baterekam bat penan kami kena ke surok bat la kami lenti bagi kena ke project dai ban pendep no hakapor ke balabu ha benai risau mentah ke senam What is the average slowdown of your traffic? PE kami kedai ka huge investment baka sarkar jungi menta kadang penrung ban penbahaya ka delivery systems ya ke essential services kadon ka BSNL kadon ka PHE kadon ka PWD but ka implementing agency kandai ka PWD hinrai ka funding agency kandai na ka smart city kala shimport palan te habawan uslap bojur kumne PUE yakitu ki overbridge kitu ki temporary overbridge baki ai yaki kena school banyan ilong very unsafe for the public number 1 number 2 hangtai ha main road kala don ka traffic congestion ka bakrau ba ladu shibaji shiteng hado lai shiteng saubaji ka traffic congestion kamkut namar balai kini ki bawan school ha All Saints minta ki hablik baklot shate shalon tiki bamdon kalipan ki bopli kenrat ki babon balang ki basyong hakini ki dong ki bahajan iya nak kini ki lenti pat pindapai take over bridge ka rupam sna kam longse menta baula bombau slap kumne tinga shem bangi hapan le no wood ya kani ke inspection bangin ong ye kini ki contractors ba ki dei bantaj ya ka safety concern jong ki ba ki students ki parents ngila don lang bullet ru menang ni lawani DSP ne itu officer na po ka police department but ngila ya ong iki bakin allocate no katukat ni ka space na kabenta ko All Saints school nang baki parents kinumpak no chate shalor kinyawan pak lem siya kiningin sa ay no the designated spaces nang ne siya kamat kanwan sa second phase yung ka project ba ha kani ka surok ru kan don ka installation of duct ngi pa up shwaya ka to number ba ngin pendep shwa ka way number ba kan sa chok palang kan sa create too much confusion yung padma katay yung tay pinda notice kababon mga ka area bangin don hakmat ka hostel building ka bangi juong no rumuswa ka ka hostel building hangni ngidon kampan create iki parking base pun kecaka ka balong dead space hangko nabo itu mau jiking napdeng tingala request ka smart city project makan penyam ya kata deh nang bangin create ya kita ki parking base na kabenta kini ki batray kini ki offices kini ki bawan on school ki kon bakanong inconvenience palat ya upat ma so kata kadai ka interest jonga but ngadai ka local MLA ka wan siya ka jingtip jonga ngayala di ngalayo i kinamudur mapila datang arusan ngot ki kena marsentik bel ki mare na katay ka jingking ka ba temporary nalor ba ka material ba ki penod kam kolong slippery di ngala request ki ngan sawan pet yang itani in 3 weeks time Hashwa benginya kami iku kubor ke badangsa inya phashwa shipor sakini kijing penpana.
If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Habang inya beteng biang iki kubor ngin penkan mau biang shua ya kimat bakong san jong ko kubor menta katayo. Yata kiri shampang na keleng kiri halor kejeng kala kasun beneng. Persajur ke KHEDC kli no sensyar bat seng bhalang ban pentrekam ya ke UCC ha Meghalaya. Lum jingalang ke Regional Committee West Khasi Hills kwa ki khandai tali kishnong ban hap no sha Assam. Mi ke jingakan at ki arkan hun hala imkra sha wyang ding ka kali pulen. Ut kinong de ban nong thiet ba kiodor ki jhur ki jhem. Sha jet khandai ngut kinong yelek kai sports ban pentbet haka kam yelek kai. Bat kat ba kinong bam ki thiet rem yu ujhur kinong repan kinang hiram. Menteri rang ba ke Jela Meghalaya ukan rat ke sangma ulapli pat ba ya ke program King Ling ban kentiu ya ke ni ke kamelek kai King Ling lane ke Meghalaya rafting hapo kerib hoi Water Sports and Tourism Cooperative Society ha White Water Umtham Ribhoi District. Menteri rang ba ke Jela Meghalaya ukan rat kongkal sangma ulapli pat ba ya ke program King Ling ban kentiu ya ke ni ke jingil akai lania ke Meghalaya rafting haga distrik Ribhoi kata haga Ribhoi Water Sports and Tourism Cooperative Society ha White Water Umtham ha Ribhoi. Kakenhuan jong Ribhoi Water Sports and Tourism Cooperative Society kadi kakenhuan kabla treshit ham ban kentiu ke kamelakai sports King Liang mentala bun senam. Kabla longru kerensan ke bekerpang na kebentai ki samla ki badan sab ha ka kam King Liang ki bala bene shim bentai ki lumpung elakai ki belong sabar ke Jela berbuat sabari rukumju. Dangshan kejinya kop King Liang kabala benanam kabala tip kum ka Megha Kayak Fest kabala long Umtham ha ka snem balalej ha kabala wan manishim bentar ginong King Liang ki benanam na kiwe kiri. Bad ha ka ni ka kenti na kaliang ka sarkar jelaru kala shim kya ban kentiau ya ka ni ka jingil akai. Ha ka ni ka sngi bla play pat ba ya ka Meghalaya rafting lawan banedan langru daga Director Ketenat Sports and Youth Affairs ke Jela ikong Isa Wanda lalu yang tak kejingin dan rengkat ikong Magdalene S. Saukume MDC ke Umsning u Arpit Upadhyay u Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi lembat kiwe-kiwe. Habakran ke ni kesengi konrat kongkal sangma ulapan pau kejing kemen ban saki dalaki kemat ya kini kejingil akai kabade kejing King Liang ha kababun ki samla kenthai bat shenrang ke shim benta ban peni ki sab jongki. Padula airu ke jingero ya Ian Vincent bat ke Sheila Vincent ke beri try jong ke White Water Village ke belashim kya shisha ban ai jingkai ki samla bat ban kentiu ya ke ne ke jingila akai. Ulong mana kaliang ke sarkar jelaru kala saki ya ke jingdon kam ban kentiu ya ke ne ke kamil akai sports kam tam ban ai rensan ki kun samla don sab banang pentebit chuchu ilade ha ke ne ke jingila akai. Kenang bakin yo alat ban mi kemat ya la ke jela bat kari ha ki lumpung ila akai ki bahe. Na kaliang Ian Vincent habakran ha program ulapan pau ba kajaka ai jihikai nya liang ha ka White Water Village kalala shisha ban ai jihikai ki babun ki khun samla khamtam ki balala ru banishim benta ha keleng bat banwan ra ru ikan nam bat kuburam deng ba ki jingjob jongki ha ki kerdan baper. You can see behind me here we have a very natural flow of the river which is something that is very unique and one of a kind, in fact, in the entire country and maybe in one of the few in the whole world. Hence, the potential to really promote this in terms of sports and also in terms of tourism is really high. And this, of course, has been initiated by many individuals in the past many years, but there has not been any support from the government in the past many years. But recently, the government has started to recognize the work that they have done, and we are now really supporting them financially to ensure that we can take this to the new level, where not just it becomes a sport for adventure sports, but it also is a sports that has got a potential for us to get medals in the national as well as at the international level. And apart from that, also this could be an area of very high-end tourism,
where people could actually experience the flow of the river and really experience the rafting and the kayaking that is possible in this kind of streams. So that's really what we are here for, and I really thank all the people who have taken the initiative, and I wish this program great success. Menteri Katanak Sports and Youth Affairs ke Jela ubak Shakliar Warjri hakasngi hat majai ula pentim bagi sorkar kalajit iki kendai ngut kinang yelek kai sports bakin lek pentibit iladi haduk lisenem kenang bakin yok bani isim benta haki lempung kibahe hakaleng kiri. Habayekran bagi nong patai kubor ubak Shakliar Warjri ulang bakatnan elakai rengkat bat ke Meghalaya State Olympic Association kila penlong yaga lead program bat lajet iki kendai ngut kinong elakai ke Jela banit syahikai pentebet banyo isim bentai kelumpung elakai ke Perthai. Ulang mana pedang ki khat sawajar san sepangut kinong elakai na berok khat artli ki distrik ke Meghalaya lajet ya ars sepangut ha ke bala bishar benia ai kasap elakai jongki bat na pedang ki ni lajet iki kendai ngut kinong elakai ke Bakensai baginyo ai kalat ban pentebet chu eladi ha ke kamel elakai ha kini ki license ki banwan ki kendai ngut kinong elakai ke belasha jet ki kenthop yang rengut ha ke athletics arngut ha ke weightlifting bat iwe ha ke karate bat kini ginyo jinghi kai kerpang na unang elakai Olympic bapau bakan thop katukan ni kinong elakai ke betbet bah ke weightlifting. Uba Shakliar Warjri ulapan paw ya ke jingkmi lenti begini kinong elakai hadian begladap yo ke jinghi kai pentebet license kenla ban elakai bah bat ban poiru shakathong ban yo banekun hadu ke Olympics. Nila late sabar kat art di districts bat nila yo bangin jidadu kat sanajar kat sawajar sanspa ki kena kaba nila ai ki kadon ka test ke bangile nam tak ki kena tina kita ki sawo jar sansta kita syajid hadu arspangut tina kita ki don ki ba drop out kemudian ti kepoi sa kasispa nyu ku art right tina kitu ki sispa nyu ku arnut nila ajid hadu kendai mut ki athletes kita ki don ki benong ya ka benit tebet susu iladi jadi kalian kejengi bila nak ke department nak ke government bila sim ya kerai menen nak kejen ya kerenang bagi honorable chief minister ni akaba min ai ke training ki limba be masue kejen trailang bagi coaches ki buat nadu sport Australia ban pentebet susu ki license ke program ke nong license akaba nak kalian ke government min penbiang lut adu ke jakasa ka lekawan kejoki barok nak kerja institution ki barok min pendiam dan kerja government te bagi kerman begini ki kendai ngut ki bangi lajet nak jelahi barok away bakin long kita ki international level akaba ni kerman ba hadin ki program ki ba mila pembet pendiam nak mentajun ki ba kinla bikin compete har ki international level berkajing angut ko jumi ko long khamtam ya ka bakin la bermantra ki medals nak mentaka jelas ke suci nak compete ki Olympics ni. Jika bangi pai kemat kini senang di alai ke government duk alai pai ni lah ai ke infrastructure yang mending buat bagi along hadu kata ada bidang persan. Bila alai pai ni senang di alai mentaru akhirnya ki senang di benang wan yang ai susu infrastructure babiang dan lor kata aku mengidon gini ki program mau tentang ki di program nak mentaki kena ni don tu ikin ki cash award ki sponsorship tiba pun ki ban long ke jela ke juni untuk national hub sport nak kalian ke juni ya ke ban pibit yang untuk national games ni don in process ini bang galut dari hoping kata ahli kembali bo nak kalian ke government Kolomba by December 2024 ni pendiang lut haparo ni di tentang ki infrastructure tentang impose ya national games dat kata kalau lada New York begini host U25 kubuni anggap ni Andrea Swai ni kidon ki jela ki habit swang ki hab ben pendap swang kita hadin bertangin salah begini host ni Haki kandiat sengi balala ngila saki ya ki jingkiu dor ki marbam hayo kamtam ki jur haka baka dor kala kiu lai sausya nakaba jua di patba haki por babiang dor Ladang ya kran ya ke rem dor ya nungin keno hatu dai ki nong rap ki ba pen kiu dor ne ki nong khaji
Kakan hon jongi menta katayo kalahir sekikat to kan ni kisnong kiba kinong song snong kiba kambun kide kinong ram bantawat jengmut naki. Kabasau sanai kalong ba kalong penban dak hongpong haba kiba buon kiperkat let's say kalong dak kumai pan namalaya sngau tang kijing sudah bagi kendu la kalong nadu nak jakarap hadu banda penpoi ki mar jongki sayo. Hagini ki hendiat tayo balalet ngili I kejing mi kubor halor kejing uat kipat ba na kejing ki udor pelat ujor la kalong nadu na yo hadu kidukan snong. Haga balada sngap ikador jong ki jor ki bobonjat la sngo bagi nong rep te menta kesnem kila kam yo nong. Habai kendo opat ikinong rep, sngau melung bani osngau bakam long kumba mudur kipat ba. Namarkat cepapai ki kendo tangi kijing kam tam menta kesnem, na ka jinglong jingman kamariang. Na ka jingshit palat akapor badang sedang kaliur, bad uslap ubulawan kam dir por. Upisian na katayo ulahir syakikat tu kanigithan, ki bakhambun kinong syong ke badang treibet tang da karap karyang. Habaro saw ayom kinong rep akan negarukom, nado bagi sedang ban bet hadu bagi nayo ban ot. Itre shitam bat minot bantung ya ki marbam ki babunjak kam tam gijur. Onda kila treshitom naruk basdang kadon ru gejing kemi lenti bat gejing kermen onda la dega porot bat ke porket. Henry menta kesnam na gejing long jingman kamariang kam shimlong kumtai kinong rep. Namar bon gejing thong kila julor lupa naduk lengka. Ha kini kisnong nalor kejing doonong. Kinong rep ki uot ha ki babon kiliang. Namar ki babon ki marrep jongki ki doono nadu nalum bat kimyo jing rap ru na kesorkar kumbala puturoy. La kadai ki sembai kasbo bat ki wede kejing don kam. La kaling sembai pan ngi kum nong rep asim jing ba kasokan la rap biang sembai te ngiwan kini ngi tayo ro ngiwan siwa sene ramdon piwa kor shor ramdon ni ramdon awan sa sor ramdon tingi sifatli na si kita ya bide berjida was bo pat kuno fiyo ba ni em ta pat ba ngom ta ro da was bo pat ro masmula ayo kubor bala wan subsidi te long hangi pemata long po la yo apa ni kam na te pador subsidi ko poi katno te badi sanai pat ba badi hakane ke lais pasan thongo te hakazor subsidi pat ngim tip sha rap te ba yo ko poi katno ne ta masun thong la sutiu la yap ka hili clear khoi la thau yong lut sla amar masutiu ne tam man khai ko pat yo ka man la ai pat yo rai Ini tong sembai makan kiro 100 kilo.
kada wai la dap ai ka sin la dap ai asin la sin adu ulang ni nolong lai sin la mata ni mata kham ai shu tu lo thau yam lu la ma ba nak lihat setra itu mata yam lu kan kan paru stasiun ba sulung ot pun do berat sedin mana sempat ni nong rap bang hilong kumba ni la ludu deh kemudian tang la kiu la chan pai di nambar khnai pau tang ni her bang nambar iwai tentang kan ka rap ha dai bet ni tang haba ka hayo maka ka kiu ka dor kemudian sepenuh kuat kayak nong rap ngendon pat dengan nalum la menteri nalum pat teh haba ya dai bet kam rap tolong kemut ka sau ko ba sam ting a ha kan namar ba bursin hai ba abang thai kum kam rap ko bengi hi bala kadu dang ret hi bang la ki kai sang harap te tentang alada la lum komot ni dang cingmi kum harap kan cing thung bang ni thung komot ni mi tentang abang ide ba hiau kai seriem pat kum te kuar ke ba mentai te kuar ke ba ki pa i cing mentai kadang jai tak ka te cingmi ke pat cing lot so kam ha chu kan kador dawai menta kadawai sbo uria kam poi be sia chak be spa dalam kemud miswa kuar perkinik senam kebatang yau subsidi kemud kapain rus pak sam spice tam kuntas yang di kham so surkom kan tentang habe dai berkinik sembai sur kum subuh kum kubi mata miswa mi cutit itu si spak tam mata la pa hedo aspak tam lai spak arpau mata si pekat tem kador kemud kador kanang kiu sinang kiu kemud tentang pa habe dai perkai kade cengi pat perkecingbi cengi pa kanang her sinang her spot teh ka jing jong kinong rap kam kut tang haluam bat hilang kha baki rap onda kilapan poi pat ikimar rap jong kish kiyau rengkat ko app bat ka baikali hayo ru ke kendo ke namar sisien bikila rong hayo do nalor ka khajna bagi siau shakahima kinong khai jhor pat hayo sak ot kilo ikimar rap bat kani ka baki ot kilo ka jingyo anong college kinong khai kibayo kamai spa klam dapan mi ka app bat ka doru kibu maki katno bantiet na kinong rap bun sian kador ka bagi thiet na kinong rap kad ba onda poish kinong bam kador klalong ar na laisha ka nuksa kum no sing nagashi ton la dakhen ka pisa jong tu sing bala sha ot kilo ka poi kum ba ar phawajar tengka bala da wei nong rap udia santon sing ka jingdo nong nong rap kala poi silak bat kani ka silak tengka ka lej shakito kinong khayi ki ba ot kilo Anda bangla poi sekiyo gihan la die kijing ke bangi kendo ba ki kinong rap agawai dei bat kayo ka hat ru kalong ba ki marap ki jongi isya ya gaban khateno lengba kanika jisha ot kilo nama bangi kum kinong rap habang la thap ki mar sya ki jaga bangi dei bandie sekiyo ki hat ki jongi la jiet bahan la ki jong ki yang ki sem ki jongi andai anda bangi la poi pat ha kitu ki nong thiet ha ki yo te kimar ke jongi nalo bangila jiet ye kita kimar ke ba hele nakaliang jong kipat nila sya ya ke ban khati ya ki kilo komong no naka simon dan 20 kilo te nakaliang kini kimarep ki bangi kum kinong rep misya pat yang mangkete kalau nak daw bagi haban ot kilo ya kini ki marep ki jongi te kita king ki jing ke bang ya kendo nomor ba ya kimar ke ba kum no la pat ya ke ban khati yang kinong rep nyem la ban mudor ba kum no ka ne ke ja nomor ba abangi pej ik wei pat kimar ki bangi lek ban thiet na ki wei pat ki nong dia ki yogi hat ki jogi kum yo phan upiat abangi thiet wala dangi la yo ilupa bagi tu ki mar ki bla don ye kita ki mar ki basneo henre bagi tho ki tu kilo ki om badon san pho kilo ne san pho tam ni habi ban siu dor kita ki kilo kum baki ki mi henre kat bai ki mar jogi pat dangi mi si san pho kilo nglasya ban ot no san kilo kita kinong thiet dengi ki snobek kum baki syok suk kem tre sitom teng jaka bangi ha ban bu dor bangi teng la sya ban pen bu dor pemban da maki kinong khi ya ki ma ki jongi kita kedai ke ba i sab jing ba kalong mar khongpong namar teng naye ngi sno bangi long trai bangi onda bala poi pa hayo bangi ki balong trai yim long trai syu namar balai ya ki mar ki bangi lek bande i ha ban sya bu dor na maki ban kinong khi ngi ha ban klip man ki ndai jing sya de mangi ban ha ban bu dor ba ki de uma jungi usong dor kata bat ngide kata ndai hane poka
jela ke jongi pat ba ni yogi hat ke jongi pat kum bagalong mentah isya ban penbu do peman na kini ki nong khayi te kata ken ke ba ni sem jing nagaliang jongi hagabi dei bat ki ma rep ki bagi penmi ban le di sekiyo ki hat ni mla batai suruh thai don kapur ba kham don ka do don kapur bun bayap hai te ka dor im hirtai norap ka bathi ji pat riam ka badai bayi pat lar kan kum kacing pelot tu ji kan tiang wan kubi kador kum ka en ta dadai mayi pat kum ka en sumber cin ram kan no dathi ji sada syarar do lot di no rap badai im khabor kamariang kama ta bha pat kamariang par kador la daira dado pat halangkha khamla ta don jingmi syuhira khanak not jingi sudah dita saban long kham hai ka yoken na sai ka dor ka bakwa mi no rap long da kham do la lum re long kham im hita da bha ka yo da yap se ba lum ba yo te long nong yi nong sa khon sun ja ka sudah sa kawin ang sa aksar ko yan penak pasti ma roka kam roka cikran pat ya ya perta Christian missionok ni khon haba yi ka rap yap ma yi kwa kan pen stet penang ki khon ma mata perthi la ye ka chuk tong ba le kum nok kan ka pisa kham donพี่ยามันตาฮีกระดอร์กัดคุมกระจิงเงาก็จะมีคุมกินนองแรบขมดนางยิงนองแรบก็ลองคุมจูคำดอนก็ตากระจิงเกียวแล้วเนี่ยก็ไอ้คำว่าเพรดิตั้งอุสเองก็บ่คำมีเงาคำย่อน้องมันเท่าสนั้นเรื่องก็ไปได้แบบกี่จวรกี่เจ็บขมดกระสาคุมจูเอางี้กินนองแรบนอลอร์กตานอลอร์บกระสากี่จูกระดอร์กัดบางยี่เงาบ่กี่นองเทียดหมอกี่นองบามไปได้ลองกี่เทียดเอากระดอร์กับแรมmereka bayang ini nomor pada kalong kumju, pi nalor kalong kumju kedor, sabakan ini kejing terkong kamariang mentau senem ni yo islap kamdir kibun kejing tung kim la ban long, kim la ban ke mentau senem kibun bedu, nese kataru kalong kejing kalat, jing sim kebu jong kinong kayi nomor ba, nak kejing sendiri jong kene kamariang kijur kijep kimi duna pok jela kejongi, te nese kibat ya kedor kemakam kamrem, ya keban dia pada ya ki pajba ki babam ki marep hapo ke jela ke jomi te kumbangila te baga jing jung nong rep li te kebubuan ba nadu kapu katep hadu kathung hadu ka baisbo nre ya kata undon bala benerap di tang nong rep hi ba kersan hi dala de yelde kumetang su anuk sa ku upan menta pe suslap kensan la de ke porti labun bapuot watang kumbaki nong rep kumbaki dai banyo ro kumbyo su yo pan nre ka dor pada ka sa kumbaki jude man sunam ki de arpo tengka la ne khat pra tengka kan bagi nong khayi la ne hapo dukan ki de kumta ki lai pusan sa po tengka sikilo te kumya perseben menta ki thet nong rep san po tengka sikilo kan bagi ki thet kumba pra po tengka sikilo ki de pada san po tengka sipawa ta kata ka different hapdeng jong nong rep bat ka jingde jong kinong khayi pi si kilo prapo sanpo si pawa gide ta kata kala long ka ba kinong khayi ki la bam yo nong sa palan ne semo ka taru pada ya kini kinong bam ngi paj ba hoi kinong ba ki paj ba ki sngo gumba matau snem unong rep la yo nong ba ka dor jong ki marep ka kiu henrei kat ba unong rep pada yo ya ka tu keju ka dor ndai ba ki yo tam la ne ki yo ya ka dor ka ba biang dai stang using gumba ngisyam mata mangalaong ba ka dor jong sing te matau snem hoat ka kiu nrei ka jing kiu makana jong sing ro ka jing trei using matau snem kumbangi la sang ibun kilin khaki bayap yap using te mata dayo makana ya ka dor la sim snem la se utu nong rep barep mata sibun la sim snem yo su ban rep namar la yap no kisumba te le se na kaliang sarkar yo kmi yo jongo haka baya dei bat kalan sembai yo using ro buat kiwe ru ki jaj sembai ki ba unong rep udan kam namar babun ki sembai ngimla ban yo ngihap ban suthet akador barem hoi sarkar ka ong kadon kata ka subsidi henrei ban pendap pada kita ki sembai da kata kador subsidi pada kimyo bang se ki nong rep ki hap suthet da kador ka barem nayo na kawai ka snam shakawai pat ban ki sarkar boper bala shiyo asngau tang kata ka jingya kran halor kumno ban kentiau ya karap karyang kam tam beginong rep kin mentoy bat kin beteng bet ka kam rep jongki kam dap hai khmat pat shaki weki kam henrei kita ki kentian sngo ihet ikinong rep ai begi shumi tang nation tur kam tam ha kapor election kat baka kam
kampoi shenoru. Kajing kermen ginong rep mentakalong bala no nyo ek sorkar ki menteri sorkar bat ginong mi khmat ki bapen I shishara kakam. Kermen bakane ka khubor kan poi sha kita ginong tauan. Lada ka sorkar hi kam khmi bat kam donlang ye kada galat ye gaban yarap yingi ginong rep lada ginong rep shisha kan sapoi ke por balada ginong rep kin kan ranno ye gaba kin e no ye gaba kum kin ka kam te se kan sawanra kata ka jing ye ginong song snong apo ka jela bat hagri hi borwe jadi nak kata gadau ka jela bat sorkar jela ka jongi kadon kam ye gaban pej ban khmi ye jing jongi ginong rep nomor ba lada ginong rep shisha ki ya kan ran dien no ye kin ka kam desi kan sapoi ke por bangin kerdu ya ki marba madi ki jongi nama bakila thai ya ke ban tristom nama bakat bagi nang tristom katno katno ani na kaliang juga sorkar pat kam patiau ni nampak lum gila do ki mar mata tak daun lagi boy sah yau patru haki nam thit ki mahajan no la ban khate kilo jongi ki 8 kilo dan tak daun ni so badan ka jing ek bahra ban tengi su no hing syukur pat sorkar dalam kepala tumurkan kan sim khialam bat kan tham lagi an ke wa kanam sha shu ban kilo tu trai I kinang rap kan pusuk mut ta kinang thit ru kin sup kan wa ka an dik tem bagi me shumana kilo tak mut lang si trai lang kan lor changi ki nang dak kinang thit nyir tu chung mut Te paralog da kitu ki khubor ngila poish ka bakut jong ka thup khubor jong I menta ka tayo ngin se kan dup yang bat phi la sham tayo khublai shibur.